de Villamontes, quien es pastor principal de la iglesia Casa de Dios de las Naciones de Villamontes, quien nos va a guiar en oración. Vamos a recibirlo, por favor, con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, pastor. Una oración. Muchas gracias. Buen día, amados siervos. Les saludo en la paz del Señor Jesucristo, a todos los pastores, a las amadas pastores, a los líderes de acá, a todos los líderes que hoy están presentes en este CLF. Para mí es una alegría poder estar acá en este día, compartir juntamente con ustedes, aprender sobre este CLF. Estoy aquí con mi esposa, que me está acompañando, pero también quiero leer un pasaje de la Biblia que está en Romanos capítulo 8, del versículo 1 en adelante. Así dice la poderosa palabra del Señor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Damos gracias al Señor por esta mañana y por este precioso evento que vamos a ser partícipes. Quiero pedirles a todos, por favor, que me ayuden a orar y pónganse de pie todos para poder orar. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, mi Dios, te damos gracias, Señor, estamos agradecidos primeramente, Señor, a todos, Señor, los que hemos venido de diferentes lugares, Padre Santo, a este evento, mi Dios amado. Gracias porque primeramente usted, Señor, nos hizo llegar bien, mi Dios amado. A usted sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Padre amado. Gracias le damos, Señor, por este CLF, Padre amado. Hemos venido, Señor, para que usted, Señor amado, hable también con nuestras vidas, Padre amado. Y queremos seguir aprendiendo más de ti, Padre amado. Conocerlo cada día más y más, Señor amado. Gracias, Señor, por los organizadores de este evento, Señor, aquí en Sucre, Padre amado, que estoy seguro, Señor, será de muchísima bendición para este pueblo, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Gracias, Señor, por el pastor Oxopar, Padre amado, que será, Señor, el pastor que estará trayendo, Señor, la enseñanza en estos días, mi Dios amado, donde juntos estaremos participando, Señor, juntos, Señor, como una iglesia unida en ti, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por tu gran amor. Gracias, Padre, por el Señor Jesucristo, mi Dios amado. Gracias por ese amor tan grande por cada uno de nosotros, Señor, que cuando estábamos, Señor, perdidos, Señor, en nuestros delitos y en nuestros pecados, Señor, usted nos alcanzó, Padre amado, entregando a su Hijo, al Señor Jesucristo, Padre amado, Señor, para que pague toda nuestra deuda, para que pague todo nuestro pecado, Señor, por cada uno de nosotros, Padre amado, y así, Señor, ser libres, Padre, de la condenación de la muerte. Gracias, amado Señor, gracias, mi Dios, por el Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú compraste nuestra salvación para que tengamos vida eterna en el Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, amado Espíritu Santo de Dios. Amén, amén, amén. Dale un aplauso fuerte al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Gracias, muchas gracias. Gracias, Dios le bendiga mucho. Gracias nuevamente al amado pastor Virgilio por esta oración que siempre es necesaria, porque sin la ayuda del Señor, ¿qué podemos hacer? Nada, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces ahora a continuar con el programa y ahora vamos también a tener el honor de poder presentar al pastor Pedro Calderón, quien es pastor principal de la iglesia Ministerios de Gracia. Él es aquí de la ciudad de Sucre y quién más que nos dé la bienvenida para este evento. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor. Amén. No me han entendido, ¿verdad? Lo voy a traducir. Soy el pastor Pedro David Calderón, ministro de Dios aquí en Sucre trabajando.
y realmente es un honor verlos a todos ustedes aquí y presentarlos a este gran evento, a este gran congreso de líderes cristianos que inicia, ¿verdad? Ya ayer inició, y poder disfrutar de la presencia de Dios y en estas grandes enseñanzas poder disfrutar, hermanos amados. Realmente me gozo por estar en este lugar y doy la bienvenida a todos ustedes a esta ciudad, Sucre, cuna de la libertad, capital de nuestro estado plurinacional de aquí de Bolivia, y realmente a esta ciudad preciosa con casi 450,000 habitantes. Les damos en nombre de toda la ciudad, os doy la bienvenida a todos vosotros. Amén. Y también, claro que sí, doy bienvenida a todos los pastores que vienen de diferentes países. Vienen de Argentina, vienen de Ecuador, de Colombia, Corea, México, Paraguay, Panamá, de otros más quizás que no he nombrado, ¿verdad? Realmente nos gozamos al recibirlos en nuestra ciudad y principalmente en esta familia cristiana. Somos la Iglesia de Cristo en todo el mundo y realmente podemos disfrutar en esta mañana de lo que dice la palabra de Dios. Mirá cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Podamos realmente en este día precioso, hoy, mañana, así habitar en armonía, porque Jesús, hermanos amados, quiere que la Iglesia de Cristo tenga esta unidad. Amén. Somos de diferentes ministerios, de diferentes lugares quizás, pero Cristo es uno para nosotros y la Iglesia es uno para nosotros. También doy la bienvenida principalmente a los coordinadores generales. Está con nosotros el pastor Andrés Lima, el pastor Eduardo Orellana, que nos está en esta mañana ya presentando, y nuestro excelentísimo pastor, que ya nos han comentado que ya está de camino, el pastor Oxo Par. Son todos bienvenidos a la ciudad de Sucre y a este gran evento mundial de Congreso de Líderes Cristianos. Amén. Les damos esta calurosa bienvenida entonces. Siéntanse en casa, querida iglesia. Gracias. Muchas gracias por habernos acogido en esta hermosa ciudad de Sucre. Estuvimos poquito tiempo cuando nos dio, creo que 10 minutos de pasar por el centro en la noche, una vez que terminamos las labores. Y qué bonito centro, está muy bonito, muy típico. Me recordó mucho a México, porque también allá las poblaciones están con el parque. Está muy bonito arreglado el centro de Sucre, gracias a Dios. Y terminando este evento les recomiendo que vayan y se den una vuelta, ¿verdad? Para que puedan tomar un café ahí en el parque. Bueno, vamos a continuar con el programa. Y ahora también es un honor poder presentar al apóstol Johan Bedford Guthrie Eges, quien es presidente de ACE de la ciudad de Santa Cruz. Vamos a recibirlo también con un fuerte aplauso. Bienvenido, apóstol. Gracias, amada iglesia, muy buenos días. Que el Señor bendiga sus vidas. Espero que hayan tenido un buen descanso, porque nos espera una jornada, pero explosiva de bendición. Algo que nosotros estamos observando es lo siguiente, que por muchos años la Iglesia de Cristo ha estado dividida. Ha estado dividida por dogmas, ha estado dividida por creencias, pero Dios está cambiando eso en nuestra generación. Y hoy podemos ver que personas de todas partes del mundo han venido para poder trabajar unidos por el Evangelio. Por eso doy muchas gracias a Dios por la vida del pastor Oxo Par, de todo el equipo, por haber invertido su tiempo, recurso, amor para poder crear este Congreso de Líderes Cristianos. La Biblia en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 42, dice: pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Yo doy gracias a Dios por este ministerio que realmente muestra un servicio. Hace un par de años ya que voy guiando,
conociendo y trabajando junto a los hermanos de Buenas Nuevas, y puedo evidenciar, y delante de Dios les digo, realmente son hombres de servicio, mujeres de servicio, y es un honor para mí poder felicitarles en todo este trabajo. Amados, personas que han venido con tiempo de anticipación para poder recibirnos, para poder coordinar. Yo quiero pedirle, si algo ha fallado, usted entienda, manejar tanta gente no es sencillo, y que estemos con un corazón agradecido, porque Dios nos da el privilegio de estar juntos como un cuerpo. Que Dios les bendiga, mis amados. Gracias, apóstol. Dios le bendiga, gracias. Gracias nuevamente al pastor apóstol, al apóstol Johan Bedford, porque Dios, verdad, ha trabajado fuertemente a través del Congreso de Líderes Cristianos a nivel mundial. Por la gracia de Dios, yo estoy trabajando con el pastor Pablo Shin en México, quien es el dirigente de la misión en México, Centroamérica y el Caribe. Y hay un trabajo muy intenso de CLF allá en México, y se tuvo una gira por Europa el año pasado, España, Portugal, Italia, Bulgaria. También estuvimos en Tailandia, en Centroamérica y en muchos países. Y hemos visto lo que Dios está haciendo, no es la obra humana, sino el Señor que quiere que la iglesia se edifique en el Evangelio, donde la iglesia solamente esté sostenida por la obra de Jesucristo, no por la obra humana. La Biblia lo repite una y otra vez, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Amén. Con esto el CLF ha sido una grande bendición a nivel mundial. Insisto, la gloria es para Dios, es Cristo quien está trabajando a través de sus siervos, y es una bendición tener este Congreso de Líderes Cristianos, así que somos bienaventurados al estar aquí. Vamos a ver un video donde vamos a ver toda la actividad del CLF a nivel mundial, todas las conferencias que van a ver, los eventos, son de CLFs en todo el mundo, donde el pastor Oxopar, que hoy va a estar con nosotros, ha estado predicando la palabra, no solamente él, todos los ministros a nivel mundial. Actualmente, más de 1.300.000 pastores y líderes en todo el mundo, en los 5 continentes, han estado participando y siguen participando en el Congreso de Líderes Cristianos. Es una grande bendición de Dios. El lema es de este tema, de este Congreso, es unidos por el Evangelio. Cuando la iglesia vive por el Evangelio y predica el Evangelio, al pastor Oxopar, pídeme y te daré las naciones por heredad y como posesión tuya los confines de la tierra. Y esto es una hermosa realidad que ahora se está cumpliendo. Por eso estamos aquí y por eso hablamos de decenas, ¿verdad?, de muchos países que estamos aquí conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver este video, por favor, para ver lo que está haciendo Dios en todo el mundo a través de este ministerio de la misión Buenas Nuevas. Compartir la eterna redención lograda por la sangre que Jesucristo ha derramado en la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la creencia precisa y la salvación es la verdadera función de un pastor. Sin embargo, las filosofías del mundo se introducen en el cristianismo volviendo borroso el evangelio, por lo cual muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se han unido las voces de los pastores que desean regresar a la pureza del Evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente del CLF, el pastor Yonguk Park, de la Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de Religión de Zambia, Wilfrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia en sus países, se ha formado el Congreso de Líderes Cristianos, CLF. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York.
Ha sido el primer evento en donde el nombre del Congreso de Líderes Cristianos CLF se estableció oficialmente. En dicho evento participaron 750 pastores de 47 países, siendo este la piedra angular del CLF que se realiza actualmente en los respectivos países. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor y doctor Oxopark. Especialmente la conferencia del pastor Oxopark está conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años de haber experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio exacto de la vida espiritual y un ministerio genuino. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, sobrepasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África y Oceanía. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia, donde la cultura confuciana le da más importancia a la cortesía y la filosofía oriental se ha infiltrado en el cristianismo. Sin embargo, en este evento cada líder se ha enfocado solo en la Biblia para establecer que únicamente por la fe en la palabra de Dios se define el ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la Conferencia Mundial del CLF, en el cual se reunieron más de 1,000 pastores de 35 países de todo el mundo. Entre ellos muchos fueron invitados por sus mismos compañeros. CLF se ha convertido en una herramienta indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF en Corea del Sur. En la segunda mitad del 2017, en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero, los pastores de todo el mundo han clamado en el CLF realizado en Seúl: "Volvamos a la Biblia". Con este anhelo, en mayo del 2018, el pastor Oxopark llevó a cabo el CLF junto al representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de Religión de Zambia, Wilfrida Sumaili, y otros 500 pastores y representantes de diferentes países, en el cual se realizó el simposio con el tema "Cómo llevar la vida de fe cristiana". Esto llamó la atención de muchos medios de comunicación, por lo que se estableció la rueda de prensa de líderes cristianos a nivel mundial desde el 2018. Por otro lado, en las islas Fiji del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista, y sus líderes decidieron cooperar con la misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji. Previamente, en el año 2016, dichos líderes participaron personalmente en el WordCamp de Corea del Sur y pudieron confirmar la veracidad de la misión Buenas Nuevas, compartiendo un mismo pensar en el propósito del CLF. En agosto de 2017 se ha celebrado un convenio y al siguiente año, en junio, se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, al cual participaron 600 pastores y líderes. We believe the foundation is the Bible, and that's what y'all are preaching, and we enjoy that, and we want that, and we're believing God for that. So we will continue to receive and learn and deliver the message of grace and salvation and justification and transformation. He knows the Bible well, but it's in the way that he presents it, the word pictures. And I think that's one of the most powerful ways to be able to deliver Scripture so that all people can understand it and it can really penetrate the heart. Muchos ministros hablan acerca de la necesidad de una reforma y un cambio en el cristianismo. Sin embargo, sin la presencia del Evangelio puro, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La vida de fe y el ministerio genuino se logran únicamente a través de la gracia y la fe, no por las obras ni el activismo, sino recibiendo el corazón de Dios, despojándonos de la teoría y la religiosidad.
En el CLF se comparte a los líderes el Evangelio del arrepentimiento y el perdón del pecado. Esperamos que se difunda en todo el mundo. Como podemos ver, este ministerio está por todo el mundo, pero no es la voluntad del pastor Oxopar, de algún otro ministro, sino es la voluntad de Dios, que la iglesia se edifique sobre el evangelio único que existe de la gracia, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a continuar con el programa y vamos ahora a recibir en unos momentos más al grupo de alabanza, pero antes de que pasen, mientras instalan el equipo, quisiera comentarles nuevamente el programa de hoy y mañana. Tenemos lo que es 2 sesiones aquí, vamos a tener el CLF, Congreso de Leyes Cristianos, y después vamos a ir a almorzar y en la tarde nos vamos a trasladar al Polideportivo, donde vamos a ir a la inauguración y al concierto del Coro Gracias. ¿Alguno de ustedes ha escuchado al Coro Gracias? Entonces va a ser de grande bendición. Entonces ese va a ser el programa que vamos a tener hoy y pues vamos a iniciar, vamos a recibir al grupo de alabanza con un fuerte aplauso. Vamos a ponernos de pie, por favor. Buenos días, pastores. ¿Cómo están? Estamos muy bendecidos de poder estar aquí conviviendo con todos ustedes. Venimos de varias partes, ¿no? Venimos de Perú, venimos de aquí de Bolivia, de Sucre, La Paz, Cochabamba, ¿qué otro? Santa Cruz. Gloria a Dios. Vamos a alabar el nombre del Señor. Amén, hermanos.
Estamos muy gozosos de poder estar aquí. Como comentaba, somos de diferentes países, pero todos somos del reino celestial. Aunque venimos de diferentes países, pero al ver cómo alabamos en un mismo país al mismo Dios, esto alegra el corazón de todos nosotros. Vamos a seguir alabando y es el lugar, es el momento para levantar el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos. Que el Señor, solo Él es digno de toda la alabanza. Solo Él es digno de toda la alabanza. A veces queremos nosotros robarnos la gloria, pero no tenemos por qué. Él es el que vino a morir por todos nuestros pecados, digno de alabanza. Por eso vamos a decirle que solo Él es digno. Poder
Gloria a Dios. Bueno, tomen asiento, por favor. Gracias a Dios por las alabanzas. Y bueno, llegamos al tiempo más importante de hoy, que es ya la palabra de Dios. Así que preparemos nuestros corazones y les pedimos también que por favor pongan sus celulares en modo avión o en silencio para que no se interrumpa, ¿verdad? Porque cuando uno está predicando, y los pastores lo saben, suena un celular, nos distraemos y nos desconcentra. Entonces, por favor, les pedimos a todos que pongan así sus celulares. Muy bien, pues vamos a tener ahora el tiempo de la conferencia. Así que ahorita el pastor ya un poco cansado, ya él tiene 82 años, entonces viene ahorita de bajar casi, no sé, 30 horas desde Corea, la verdad es muy difícil. Pero entonces ahorita vamos a tener nosotros al predicador, al expositor de hoy, que es el pastor An Tae-hyung, quien es de la iglesia Buenas Nuevas Don Ulson en Corea del Sur. Vamos a recibirlo por favor con un fuerte aplauso. 안녕하십니까? 예, 여러분 뵙게 돼서 반갑습니다. 제가 창세기 3장 1절부터 8절까지 읽겠습니다. Voy a leer Génesis capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. 여호와 하나님의 지으신 들짐승 중에 뱀이 가장 감교하더라. 뱀이 여자에게 물어가로되 하나님이 참으로 너희더러 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라 하시더냐. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? 여자가 뱀에게 말하되 동산 나무의 실과를 우리가 먹을 수 있으나 Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. 동산 중앙에 있는 나무의 실과는 우리가 먹을 수 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까노라 하셨느니라. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄을 하나님이 아심이니라. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라. 여자가 그 나무를 그 실과를 따먹고 자기와 함께한 남편에게도 주매 그도 먹은지라. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 이에 그들의 눈이 밝아 자기들의 몸이 벗은 줄을 알고 무화과 나무 잎을 엮어 치마를 하였더라. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. 그들이 날이 서늘할 때에 동산에 거니시는 여호와 하나님의 음성을 듣고 아담과 그 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨은지라. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 예, 하나님이 우리에게 하나님을 나타내시는 방법이 크게 세 가지가 있습니다. Sí, hay tres maneras en las que Dios se puede manifestar hacia nosotros. 화면을 띄워달라. Sí, 화면을 nos puede mostrar la imagen, por favor. 이제 첫째는 만물을 통해서 하나님을 나타내십니다. Dios nos muestra, se manifiesta por medio del universo. 로마서 1장 20절에 만물에 하나님의 신성과 능력이 나타나 있습니다. Dice que a través de la maravilla y su poder se manifiesta a través de este mundo.
그래서 우리는 만물을 통해서 하나님을 알 수 있는데요. Nosotros podemos conocer a través de este universo a Dios. 이제 하나님이 주신 지혜를 잃어버린 뒤에는 하나님을 알 수가 없었습니다. Sin embargo, después de haber perdido la sabiduría de Dios, nos hemos detenido de conocer a Dios. 그래서 두 번째 하나님은 선지자들을 통해서 말씀을 기록하게 하셨습니다. Dios ha hecho que por medio de sus profetas pueda ser escrito la Biblia. 이제 우리에게 주어진 이 성경인데요. Esta Biblia que fue dada a nosotros, 이 성경은 하나님의 약속입니다. la Biblia es la promesa de Dios. 그리고 하나님의 마음을 나타내는 편지입니다. Y también es la carta del corazón de Dios hacia nosotros. 그리고 세 번째 예수 그리스도를 통해서 하나님을 나타내셨습니다. Y la tercera es de que a través de Jesucristo Él se apareció a nosotros. 예수님이 이 땅에 오셔서 하나님의 말씀을 이루셨는데요. Jesucristo vino a esta tierra para cumplir su palabra. 예수님의 삶을 통해 하나님의 능력이 나타났습니다. Por medio de su vida apareció el poder de Dios. 그래서 우리는 이 만물과 성경과 예수 그리스도를 통해서 하나님을 알 수 있습니다. Por eso, a través de este universo, nosotros podemos conocer a Dios. 이제 성경은 하나님의 약속을 나타내고 있는데요. La Biblia es un libro en donde aparecen las promesas de Dios. 그게 예수 그리스도에 대해서는 370번이나 약속이 되어 있습니다. Acerca de Jesucristo nos muestra 370 promesas. 예수님이 어떻게 태어나실지, 어디에서 태어나실지, 어떤 삶을 사실지, 어떻게 죽으실지 기록되어 있습니다. Está escrito cómo iba a nacer Jesucristo, cómo iba a vivir Jesucristo y también cómo iba a morir también. 그리고 이제 우리 이스라엘 역사를 통해서 하나님의 섭리를 잘 나타내고 있습니다. Y a través del pueblo de Israel también está mostrándonos su plan. 여러분 이스라엘 가보셨습니까? ¿Alguna vez han estado ustedes en Israel? 예. 이스라엘은 예수 그리스도가 태어나신 나라인데 En realidad Israel es el país donde Jesús nació. 불행하게도 2000년 동안 나라를 잃고 아주 고난을 겪었습니다. Desafortunadamente el país de Israel perdió su país durante más de 2000 años. 성경에는 이스라엘이 망하고 또 독립할 것을 예언했는데요. También la Biblia profecía hay de la Biblia acerca de Israel de cómo se destruyó y cómo se levantó también. 우리가 하나님을 알기 위해서는 이스라엘의 역사를 알면 정확하게 알 수 있다고 합니다. Para poder conocer a Dios, si conocemos nosotros verdaderamente la historia de Israel, podemos conocer mucho más claramente y detalladamente a Dios. 이 볼리비아가 독립된 지 200년인데요. Pues ahorita nosotros estamos festejando el bicentenario de Bolivia, ¿cierto? 이스라엘은 2000년 동안 나라를 잃었습니다. Pero Israel perdió su país por más de 2000 años. 하나님의 약속대로 1948년 5월 14일 독립을 이루었습니다. El 14 de mayo del año 1948 se pudo independizar. 그리고 세 번째는 이제 앞으로 이 땅에 일어날 일들을 기록하고 있습니다. Y por tercero, también la Biblia está escrito de las cosas que acontecerán en el futuro. 지진, 기근, 질병 등에 대해 예언했습니다. Terremoto, hambre, pestes. 그리고 이제 구약 성경의 다니엘서에는 이 지구 역사의 큰 맥을 예언하고 있는데요. 큰 흐름을 예언하고 Y 있습니다. también en el libro de Daniel está escrito todas las grandes cosas que van a acontecer. 그래서 다니엘서에는 바벨론 제국, 바사 제국, 헬라 제국, 로마 제국에 대해서 예언하고 있습니다. También está dando su profecía acerca de Babilonia, también Altar y Bersar. 그리고 구약 스가랴서에는 이제 이 원자 폭탄에 대해서도 하나님이 말씀하고 있습니다. Y también en el libro de Zacarías está profetizando acerca de la bomba atómica. 자, 이렇듯 성경에는
이 앞으로 일어날 미래에 대해서 하나님 예언하셨습니다. Pues nosotros podemos ver todas las cosas que van a acontecer de ahora en adelante. Esto todo está escrito en la Biblia. 창세기 2장 7절에는 하나님이 인간을 어떻게 창조하셨는지 기록하고 있습니다. En Génesis capítulo 2, versículo 7 está escrito cómo fue que Dios creó al hombre. 사람은 이 몸 육체와 영혼으로 이루어졌습니다. El hombre está formado de cuerpo y alma. 2장 7절에는 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 그 코에 생기를 불어 넣으셨습니다. En el capítulo 2 dice de que él creó al hombre del polvo de la tierra y puso aliento de vida en él. 이 몸은 먹기도 하고 자기도 하고 운동도 하지만 Aunque este cuerpo a veces come, duerme, 실제 이 몸을 움직이는 것은 영혼입니다. pero el que realmente mueve este cuerpo es el espíritu. 하나님이 아담을 지으신데 아담에게 생기를 주셨고요. Cuando Dios creó a Adán, Dios puso aliento de vida en él. 하나님이 주신 이 생기가 아담을 이끌어 갔습니다. Y este aliento de vida fue lo que guió a Adán. 이걸 보고 생령이라고 했습니다. A esto le llamamos que le dio vida. 살아있는 영, El espíritu viviente. 하나님께 반응하는 영, Es el espíritu que recibió de Dios. 하나님과 하나인 영. El espíritu que es uno con Dios. 자, 그러나 불행하게도 죄가 들어왔어요. Pero desafortunadamente el pecado entró a la tierra. 보통 우리가 예수님을 왜 믿느냐면 죄 사함을 받기 위해서 믿는데요. Nosotros, ¿por qué creemos en Dios? En realidad creemos en Dios para recibir el perdón de los pecados. 저나 여러분이나 다 죄를 지었을 겁니다. Tanto ustedes como yo hemos cometido pecado. 여러분도 죄를 지으셨습니까? ¿Ustedes también han cometido pecados? 저는 친구들하고도 싸우기도 하고 Yo me he peleado mucho con mis amigos. 또 학교 다닐 때는 남의 가게 가서 과일도 훔쳐 먹고 Y también iba a los negocios de otras personas para robar las cosas. 일일이 다 말할 수 없는 죄를 지었습니다. No puedo contar todo detalladamente los pecados que he cometido. 자, 이것도 죄지만 그 죄를 짓게 만드는 힘이 있어요. Estos también son llamados pecados, pero hay una fuerza que nos hace pecar. 성경에서는 죄에 대해서 정확하게 말씀하고 있는데요. En la Biblia habla detalladamente acerca del pecado. 우리가 싸우고 도둑질하고 거짓말하는 죄 말고 No esos pecados que nosotros decimos que nos peleamos, robamos, 그 죄를 짓도록 이끌어가는 힘에 대해서 이야기합니다. sino que estamos hablando de una fuerza que nos arrastra a pecar. 그걸 죄라고 합니다. A eso le llamamos que es el pecado. 이제 사람은 하나님과 연결된 영혼이 있고요. En realidad, el hombre tiene un espíritu que está conectado con Dios. 그다음 흙으로 지은 육체가 있습니다. Y también tiene su cuerpo que es hecho del polvo de la tierra. 실제 사람을 움직이고 있는 것은 영혼인데요. En realidad lo que mueve al hombre es el espíritu. 이 죄라는 것은 하나님과 단절된 것입니다. Pero el hecho de que esté el pecado ahí quiere decir que nos ha dividido de Dios con nosotros. 이제 부모님 밑에서 이 아이가 건강하게 자라면 행복하게 살 수 있지만 Si los niños nacen saludables bajo sus padres, pueden vivir felices. 이제 부모님이 막 잔소리하는 게 싫어서 집을 뛰쳐나간 학생들이 있어요. Hay veces que los niños salen de su casa, se escapan porque no quieren escuchar lo que le regaña su mamá. 이제 나쁜 사람들이 다 기다리고 있다. 그 아이들을 잡아요. Y hay maleantes que les esperan afuera y tratan de pescar a esos jóvenes. 그래서 이제 돈을 구걸해 오라 하고 Y les dice que traigan dinero 이제 도둑질을 가르치고 y también le enseñan a robar. 그래서 이 아이들이 불행한 삶을 살게 됩니다. Y estos adolescentes viven una vida muy infeliz. 그를 사랑하는 어머니 아버지가 계시지만 Aunque están sus padres que les aman, 이제 집을 떠나 부모님과 끊어졌기 때문에 불행하게 되는 거예요. pero viven infelices porque están separados de sus padres. 그래서 하나님이 계세요. Dios existe.
하나님은 여러분 태어나기 전에도 계시고 Dios existía inclusive cuando ustedes no nacieron 지금도 y 계시고 también existe ahora 앞으로도 계세요. y va a existir en adelante. 이제 여러분 마음이 하나님과 하나가 된다면 Si tan solo ustedes pudieran unir su corazón con Dios, 마치 아이가 부모님의 보호를 받고 살듯 así como cuando los niños viven recibiendo la protección de sus padres, 하나님의 도움을 입고 하나님의 능력을 힘입어 살 수 있습니다. ustedes pueden vivir recibiendo la ayuda de Dios y el poder de Dios, 그러나 죄가 하나님과 우리 사이를 가로막았어요. pero el pecado ha hecho división entre Dios y nosotros. 우리가 이제 선한 일을 많이 한다고 해서 죄가 사해지는 게 아니고 No porque nosotros hagamos buenas cosas, desaparecen nuestros pecados. 또 회개 기도를 많이 해서 죄가 사해지는 게 아닙니다. Y no porque nosotros oremos arrepintiéndonos, se nos perdona el pecado. 그 마음에 죄가 깨끗하게 씻어져야 돼요. Sino que tiene que estar ese corazón limpio de todo pecado. 그리고 하나님의 성령이 여러분 안에 거하시면 Y luego, una vez que el Espíritu de Dios more en ustedes, 이제 여러분이 하나님과 연결되는 거예요. es ese momento en el cual se une Dios con ustedes. 아담을 창조하실 때 생기를 그 코에 불어 넣으신 것처럼 Así como cuando creó a Adán y puso el aliento de vida en él, 여러분이 죄 사함을 받게 되면 하나님의 성령을 선물로 주십니다. si es que reciben el perdón de pecados, Dios les da el don del Espíritu Santo. 그러면 하나님의 영이 여러분 안에 함께 거하시는 거예요. Por eso, entonces, ese Espíritu mora con ustedes. 불행하게도 우리는 태어날 때부터 죄인으로 태어났어요. Pero lastimosamente nosotros cuando nacimos ya nacimos con el pecado. 우리 영혼에 죄가 들어왔습니다. Ha entrado el pecado a nuestro espíritu. 가장 중요한 건 어떻게 이 죄를 사함 받느냐. 이게 가장 중요합니다. Lo más importante, ¿cómo podemos ser perdonados de estos pecados? 그래서 여러분 이 자리에 앉아 계시는 줄 아는데요. Todos los que están presentes en este lugar, 저는 오늘 죄가 어떻게 들어왔는지 사람 마음에 어떻게 죄가 들어올 수 있는지를 이야기 드리려고 합니다. hoy en esta mañana yo quisiera explicarles cómo fue que el pecado entró el pecado en nosotros y cómo es que el pecado nos arrastra a nosotros. 사람이 한 번 죽으면 심판이 있습니다. Una vez que el hombre muere, tiene su juicio. 누구나 다 죽지요. Todos los hombres mueren. 저희 아버지는 47에 돌아가셨어요. Mi padre falleció cuando tenía 47 años. 저는 그때 학생이었는데 En aquel tiempo yo era un estudiante, 그 어린 나이에 죽음에 대해서 깊이 생각할 수가 있었습니다. aunque era muy niño todavía, comencé a pensar acerca de la muerte. 저희 아버지는 저를 참 사랑하셨습니다. Mi padre me amó mucho. 내가 너 공부를 할 수 있도록 내가 모든 걸 뒷바라지 해줄게. Mi padre me dijo, yo haré cualquier cosa para que estudies, hijo. 근데 아버지가 하루 만에 돌아가셨어요. Pero después de decir eso, en un día falleció mi 이제 padre. 쓰러지신 뒤에 제 이름을 한 번도 부르지를 못했어요. Cuando se desmayó, ni siquiera pudo llamar mi nombre. 장례를 치르는 동안 저는 많은 생각을 했습니다. Cuando yo estaba en el funeral, realmente me quedé pensando en muchas cosas. 사람이 왜 살까? ¿Por qué será que nosotros tenemos que vivir? 그냥 이렇게 살다가 결혼하고 죽으면 그게 전부인가? Si uno vive, luego se casa y luego muere, ¿será toda esta nuestra vida? 나는 언제 죽을까? ¿Cuándo moriré yo? 우리 아버지처럼 하루 만에 죽을까? ¿Será que yo moriré como mi padre así repentinamente en un día? 아니면 1년 동안 병들어서 침대에 있다가 죽을까? ¿O moriré estando un día en la cama enfermo? 아무것도 제가 알 수가 없었어요. En realidad yo no sabía nada. 그래서 성경에는 사람이 한 번 죽는 것은 정해져 있고 Pero en la Biblia dice de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. 그 후에는 심판이 있습니다. Y después el juicio. 모든 사람에게 오는 게 심판이에요. A todas las personas le viene el juicio. 자, 이제 우리가 죄인으로 태어나서 죄를 지었어요. Supongamos que nosotros hemos cometido pecado. 죄송하지만 여러분 죄를 지으신 분 한번 손 들어 보세요. Levanten la mano los que alguna vez han cometido pecado. 저나 여러분이랑 똑같은 사람입니다. Ustedes son igual que yo entonces.
자, 이제 중요한 건 우리에게 다 죄를 지었기 때문에 심판이 있다는 거죠. Sí, una vez que nosotros morimos, luego tenemos que enfrentar el juicio. 이제 사람이 죄인으로 태어나서 죄인으로 죽으면 지옥에 갑니다. Si una persona nace como pecador y muere como pecador, va al infierno. 이걸 요한계시록에서는 둘째 사망이라고 합니다. En Apocalipsis le llamamos a esto la segunda muerte. 한번 죽고 Una vez que muera, 영원한 지옥으로 가는 게 둘째 사망이에요. la segunda muerte es cuando ya va al infierno eterno. 우리가 죄인으로 태어났지만 Aunque nosotros hemos nacido como pecadores, 죄 사함을 받고 하나님의 의를 얻으면 pero una vez que nosotros recibimos la justicia de Dios, 의인이 됩니다. nosotros podemos convertirnos en justos. 이제 그 의인은 천국으로 가요. Sí, con esa justicia sí podemos ir al cielo. 하나님은 우리 모두에게 천국으로 이끌기 위해서 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨어요. Sí, Dios envió a su Hijo Jesucristo para poder enviarnos a todos nosotros al reino de Dios. 그러면 어떻게 우리가 이 죄인에서 의인으로 거듭날 수 있는지 Entonces, ¿cómo nosotros siendo pecadores podemos nosotros resucitar como 내가 이제 justos? 성경을 많이 읽고 외워야 되는지 ¿Será que tengo que memorizar muchas 십계명 palabras de la Biblia? 율법을 지켜서 행해야 되는지 ¿O será que nosotros tenemos que cumplir la ley, los mandamientos de Dios? 그 방법을 정확하게 알아야 우리가 죄 사함을 받고 의인으로 거듭납니다. Para que ustedes puedan recibir el perdón de los pecados y puedan ser justos, nosotros tenemos que encontrar la verdadera solución. 예수님은 그 방법을 정확하게 이야기하셨는데요. Jesucristo nos muestra esa solución. 내 말을 듣는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 않는다고 하셨습니다. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. 즉 하나님의 말씀을 듣고 믿음으로 거듭나서 영생을 얻는다는 얘기죠. Quiere decir que cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, nosotros podemos obtener la vida eterna. 우리가 태어날 때부터 죄인으로 사망에 이르러야 될 사람이지만 Aunque nosotros hemos nacido pecadores y tenemos que morir e ir al infierno, 생명을 얻어서 천국의 백성이 되는 길을 이야기하고 있습니다. pero este es el camino que nosotros podemos tener la vida eterna y poder ir al reino de Dios. 이해가십니까? ¿Me hago entender? 그거는 하나님의 말씀을 듣고 받아들이는 것입니다. Eso es cuando nosotros oímos la palabra de Dios y aceptamos y creemos su palabra. 우리가 율법을 잘 지켜야 되는 것도 아니고 No es que nosotros tenemos que cumplir bien los mandamientos. 그다음에 금식 기도를 많이 해야 되는 것도 아니고 No es que tenemos que ayunar para eso. 선행을 많이 해야 되는 것도 아닙니다. No es que tenemos que hacer mucho bien. 하나님의 말씀을 듣고 믿는 믿음으로 영생을 얻는 것입니다. Es escuchar la palabra de Dios y creer en su palabra para poder tener vida eterna. 자, 이제 하나님은 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹지 말라고 하셨습니다. Dios nos ha dicho que no comamos del fruto de la ciencia del bien y del mal. 창세기 이제 3장에 에덴 동산을 지으셨는데 Dios ha creado el huerto de Edén en Génesis capítulo 3. 그 동산 가운데는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무가 있어요. En ese huerto estaban el árbol de la vida y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. 다른 많은 과일이 있어요. A pesar de que había muchos frutos en el huerto, 여기 오니까 아주 맛있는 과일들이 많은데요. cuando yo vine aquí a Sucre, había muchas frutas muy deliciosas. 이제 에덴 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무가 있습니다. En el medio del huerto había el árbol de la vida y también el árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal. 사과나 파타야나 이런 과일들은 사람 몸에 좋게 하지만 Aunque la manzana y la pataya es muy bueno para el cuerpo, para la salud, 동산 가운데 있는 생명나무와 선악을 알게 한 나무는 사람 영혼에 영향을 줍니다. pero el árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal es un fruto que influye al espíritu del hombre. 사람의 영혼은 하나님으로부터 왔는데 Porque el espíritu de Dios provino de Dios, 이 사람의 영혼에 영향을 주는 나무예요. pues este fruto que es de la ciencia del bien y del mal influye al espíritu del hombre. 아니 생명나무가 어디 있어요? ¿Dónde está el árbol de la vida? 선악과가 어디 있어요? ¿Dónde está el árbol de la ciencia del bien y del mal? 그렇게 이제 말하지 마십시오. No pregunten de esta manera.
이건 사람 영혼에 영향을 주는 나무예요. Este es un árbol que da una influencia directa al espíritu. 하나님은 선악을 알게 하는 나무 열매에 대해서 이야기하셨습니다. Dios habló acerca del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. 네가 다른 모든 것은 임의로 먹되 Sí, de todo árbol podéis comer, 선악을 알게 하는 나무 열매는 먹지 마라. pero del árbol que te digo, no comeres porque el día que de él comieres, 내가 먹는 날에는 정령 죽으리라 그랬어요. ciertamente morirás, así le dijo. 자, 이제 사람 영혼에 영향을 주는 이 선악과는 어떻게 영향을 줬는지를 이야기하겠습니다. Vamos a ver de qué manera el fruto de la ciencia del bien y del mal influyó al espíritu del hombre. 제가 이제 결혼을 하고 두 아이가 있어요. Yo me casé y ahorita tengo 2 hijos. 결혼한 지 30년이 됐습니다. Ya hace 30 años que me casé. 딸이 있고 그 밑에 아들이 있어요. Tengo una hija y un hijo que es el menor. 딸은 결혼했고 아들은 이제 청년입니다. Mi hija ya se casó, pero mi hijo sigue todavía joven. 제 아내하고 같이 살면서 우리는 이제 마음을 서로 이야기를 합니다. Nosotros nos casamos y pues nosotros hay veces que conversamos, ¿no? Lo que sentimos, expresamos. 결혼할 때 제 아내가 저를 너무 싫어했어요. Cuando me casé, mi esposa no me quería 키가 작고 porque soy bajo de estatura. 그다음에 머리카락이 자기 마음에 안 들고 Dice que ni siquiera le agradaba mi cabello 그다음에 말투가 마음에 안 들었대요. y también dice que no le gustaba mi forma de hablar. 그래서 제가 태어나서 그렇게 무시를 받은 적이 없어요. Creo que me ignoraba mucho, ¿no? Después de que nací, creo que es la persona que más me ignoraba. 그 전까지 저는 칭찬을 받고 사는 사람인데 Porque antes todas las personas me apreciaban. 이제 결혼하고 나서 제 모습을 발견하기 시작했습니다. Desde que me casé, comencé a conocerme más realmente cómo era yo. 이제 지금은 아주 서로 이해하고 잘 살고 있어요. Pues ahora, ya a estas alturas, nos llevamos muy bien. 근데 제 마음에 제 아내에 대한 오해가 있어요. Pero yo tenía, como yo tenía en mi corazón un malentendimiento acerca de ella. 제 아내는 저에 대해서 이제 코치를 해줘요. A veces mi esposa me da consejos. 제가 설교를 마치고 내려가면 또 코치를 해줘요. Y más cuando predico y luego bajo del púlpito comienza a aconsejarme. 제가 설교하고 나서 말씀을 잘 못 전했다고 코치하면 마음이 팍 죽어요. Y si es que bajo del púlpito y mi esposa me dice, es que no predicaste tan bien, y como que me desanimo totalmente. 이제 설교를 마쳤는데 여보 할 얘기가 있어요 하면 막 겁이 나요. Y cuando bajo del púlpito después de la prédica me llama mi esposa y me dice, tengo algo que decirte, y ya me da miedo esa palabra. 또 뭘 꼬투리 잡으려고 하지? Ay, ¿y ahora qué? ¿Qué le molesta a mi esposa si yo digo, no? 이제 제 아내도 제가 속이 좁아가지고 자기 이야기를 잘 안 듣는 걸 알아요. También mi esposa sabe muy bien que yo soy muy angosto, ¿no? Entonces ella sabe que yo no le escucho muy bien. 이제 조심스럽게 이야기하는데 Y a veces como que me habla con mucho cuidado. 내가 이렇게 이야기해도 돼요? 하고 물어요. 목사님이 사모님을요. 아내가 저한테. Mi esposa me pregunta ahora con mucho cuidado, me dice, ¿será que te puedo decir algo, mi amor? 이제 마음은 떨리지만 이야기해 그럽니다. Desde ese momento ya comienzo a temblar y le digo, sí, está bien. 역시나 받아들이기 좀 처음에는 어색해요. Pues al principio, pues no puedo aceptar muy bien, ¿no? Lo que dice. 막 설교 잘했다 하고 은혜롭다 하면 좋은데. Pues yo me hubiese sentido mucho mejor si me dice, ay, qué bueno estaba tu prédica, me gustó, me encantó, ¿no? 이건 좀 고쳐야 되겠고 이건 이렇게 이야기하면 좋겠다 그래요. Me dice, creo que debes de corregir esta parte y me gusta que hablaras así, de esta manera. 이제 알겠다 하지만 마음은 씁쓸해요.
Le digo, está bien, pero obviamente internamente no me siento tan bien. 이제 저는 잘하고 싶은 사람인데 Yo soy una persona que quiero hacer bien las cosas. 가까이에 있는 아내가 그걸 하나하나 코치를 해요. Pues es mi entrenadora, ¿no? Me dice cómo tengo que hacer las cosas. 지나고 보면 그게 정말 저에게 유익해요. Pero después de pasar el tiempo me doy cuenta que realmente eso me ha ayudado a mejorar. 이제 결혼할 때 저를 무시했기 때문에 Pero como cuando nos casamos yo sentía como que ella me ignoraba. 이제 30년이 지났는데도 이 사람이 나를 또 무시하나? 이런 생각을 해요. Y como ya pasaron 30 años y esa fue como el primer sentimiento que tuve, entonces, ¿será que ella sigue ignorándome? Así pienso yo. 이제 제 아내에 대한 오해예요. Pues es un malentendimiento que tengo, ¿no? Hacia mi esposa. 제 아내는 저한테 이야기합니다. Mi esposa me dice a mí, 내가 당신을 위하니까 이런 말을 한다 그래요. te digo esto porque yo pienso en ti, mi amor, así me dice. 조금만 위하고 이런 얘기 안 하면 좋겠다 싶은 생각이 들어요. Y a veces me dan ganas de decirle, pues deja de pensar en mí, por favor, piensa solo un poquito, le digo yo. 자, 이제 이렇듯 사람의 마음이 서로 다릅니다. El corazón del hombre es muy diferente, ¿no? 하나님과 우리 사이도 서로 다른데 También el corazón de Dios es diferente a nuestro corazón. 처음에 하나님이 인간을 지으실 때는 한 마음으로 지으셨어요. Cuando Dios creó al hombre, creó que tenga el mismo corazón de Dios. 그래서 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹지 마라고 했습니다. Por eso Él nos mandó a no comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. 인간 스스로 선과 악을 구분하기를 원치 않으셨어요. Porque no quería que el hombre mismo pudiera diferenciar lo que era lo bueno y de lo malo. 또 마귀는 아담을 창조하기 전에 이미 존재했습니다. El diablo ya existía, inclusive antes de que Adán fuera creado. 하나님은 마귀의 존재에 대해서도 깨우쳐 주기를 원하십니다. También Dios quiere enseñarnos acerca de la existencia del diablo. 사람들은 왜 선악을 알게 한 나무 열매를 만들었어요? 라고 Porque 질문해요. las personas preguntan, ¿por qué Dios ha hecho el fruto de la ciencia del bien y del mal? 아, 그게 없으면 아담이 선악과를 먹지 않고 우리가 지옥에 안 갈 텐데. Si es que Dios no hubiera creado ese árbol, también Adán no hubiera comido, no hubiera ido al infierno. 여러분 그런 의문을 가져본 적 있습니까? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado así? 예. 그러나 마귀는 인간보다 훨씬 지능이 뛰어납니다. Pero el diablo es mucho más inteligente que el hombre. 그래서 아담을 속이기에는 일도 아니에요. Pues para poder engañar a Adán no es nada difícil para él. 이제 하나님을 믿는 믿음으로 하나가 되는데 Pues Adán tenía un solo corazón con Dios unido por la fe. 마귀가 인간을 속일 때 인간은 그냥 홀딱 넘어가요. Pero cuando el diablo engañó al hombre, el hombre se engañó completamente por el diablo. 그래서 하나님은 선악을 알게 한 나무 열매를 만든 이유가 있습니다. Por eso hay un motivo por el cual Dios ha creado el árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal. 마귀의 존재를 알려주기 위한 거예요. Quería enseñarle la existencia de Dios. 야, 이놈이 하나님의 원수구나. Ah, este es el enemigo de Dios. 이놈이 바로 나를 멸망으로 이끌어가는 거구나. Ah, él es el que me lleva al fracaso de Dios. 이제 그렇게 마귀의 존재를 깨닫고 하나님의 말씀을 믿기를 원하셨는데 Dios quería que pudiéramos nosotros conocer la existencia del diablo y de esa manera poder rechazarlo y creer en Dios. 이제 이 마귀는 그 인간에게 다가와서 유혹을 했습니다. Pero el diablo se acercó al hombre y comenzó a tentarlo. 자, 우리가 창세기 3장 1절부터 보겠습니다. Vamos a ver Génesis capítulo 3 del versículo 1. 동산 중앙에 뱀이 있었습니다. En el centro del huerto estaba la serpiente. 뱀은 들짐승 중에 가장 간교한 존재입니다. Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. 여러분, 들짐승은 주인이 있습니까, 없습니까? Normalmente los animales del campo tienen dueño o no tienen dueño. 없죠. No tienen dueño, ¿verdad? 예, 주인이 없는 짐승입니다. Son animales que no tienen dueño.
자, 하나님이 만물의 주인이신데 Dios es el dueño del universo. 왜 이 뱀은 주인이 없을까요? ¿Por qué será que esta serpiente no tiene dueño? 천사도 마귀도 하나님이 지으신 창조물인데요. También el diablo es una creación por Dios. 이 마귀가 하나님과 같이 되려고 교만해졌습니다. En realidad el diablo se enalteció para ser como Dios. 원래 마귀의 주인은 하나님이십니다. En realidad el dueño del diablo también era Dios. 그가 하나님과 비기려고 하다가 쫓겨났죠. Por querer compararse y ser como Dios fue echado del cielo. 그 존재가 바로 마귀입니다. Es la existencia de ese es el diablo. 자, 이제 이 마귀는 주인이 없어요. El diablo no tiene dueño. 하나님이 주인이 아닌 거예요. Dios no es el dueño. 자, 그 들짐승 중에 가장 간교한 짐승이 뱀이었습니다. El animal más astuto de ese lugar fue la serpiente. 그래서 이 뱀은 마귀를 의미하고 있습니다. Por eso esta serpiente está sirviendo a Dios. al diablo. 요한계시록에는 옛뱀 곧 마귀 사단이라고 기록되어 있습니다. Dice en el libro de Apocalipsis la serpiente, el antiguo diablo y también Satanás. 이 옛뱀이라는 것은 창세기 3장에 나오는 뱀을 이야기해요. Pues la serpiente antigua se refiere a la serpiente que aparece en Génesis capítulo 3. 마귀가 뱀을 통해서 역사합니다. Porque el diablo está trabajando por medio de la serpiente. 그래서 이 뱀이 이제 인간을 유혹하기 시작하는데요. Cuando la serpiente comenzó a engañar al hombre, 3장 1절에 여자에게 질문을 합니다. Vemos aquí en capítulo 3 versículo 1 que comienza a preguntar a la mujer. 여기 여자분도 계시고 aquí están, 남자분도 계시는데 aquí están las mujeres y aquí hay hombres y mujeres también. 제 아내는 어디 가게에 가면은 물건 사는 걸 기뻐해요. Mi esposa le gusta comprar cosas, ¿no? En las tiendas. 이제 차를 이제 그 가게까지 차를 태워줄 수 있냐고 저한테 물어요. Y me pregunta, mi amor, ¿me puedes llevar a algún lugar? 그다음 나를 내려주고 당신은 집에 가세요 그래요. Y me dice, pues me dejas ahí y te devuelves a la casa. 왜냐하면 한번 같이 제가 따라갔는데 제가 막 화를 내는 걸 보고 이젠 다시는 같이 안 가요. Una vez fuimos juntos a comprar y cuando me enojé con ella, entonces ya no se va más conmigo a comprar. 저는 물건 하나를 딱 이제 사야 되겠다 생각을 해요. Yo pienso, esto tengo que comprar. 어떤 모양, 어떤 디자인을 사야 되겠다. Tengo que comprar este diseño, este artículo tengo que comprar. 그래서 이제 가게에 가요. Y voy a la tienda. 그 물건 있는 코너를 갑니다. Solamente voy a la sección del artículo que voy a comprar. 그리고 내가 생각했던 디자인 그 물건이 있으면 Y si hay el artículo que yo busco y el diseño, 그걸 딱 짚고 y yo agarro ese artículo, 계산하고 lo pago 집으로 가요. y luego me regreso a la casa. 제 아내는 안 그래요. Mi esposa no es así. 분명히 물건을 사러 갔는데 Nosotros íbamos a comprar por una cosa. 옆에 가다가 야 옷이 예쁘네 하고 옷을 하나 입어보고 Y se va y luego ve donde venden ropa y dice, ay, me gusta esta ropa, me voy a probar, dice. 그래서 제가 이제 막 속이 터지는 거예요. Y bueno, desde ese momento yo me comienzo a desesperar. 그래서 자꾸 옆에 따라서 제가 짜증을 내니까 Y como que comienzo a enojarme poco a poco. 제 아내는 저하고 쇼핑하러 안 가요. Por eso mi esposa nunca me lleva cuando va de compras. 제가 하나 깨달았습니다. Yo entendí una cosa. 이 창세기 3장에 왜 뱀이 하와에게 접근을 했을까? ¿Por qué será que la serpiente se acercó a la mujer? 이 여자는 유혹에 잘 넘어가는구나. Lo que pasa es que las mujeres son muy débiles a las tentaciones. 죄송합니다. 여기 또 신뢰가 되지 않았는지 모르겠는데. Pues me disculpo con las mujeres por medio de este momento. 자, 이제 이 뱀이 여자에게 다가와서 질문을 합니다. La serpiente se acercó a la mujer y le dijo, 동산 모든 나무 실과를 먹지 말라 하시더냐?
¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? 자, 이 여자가 대답을 하죠. Esta mujer responde, ¿no? 자, 3절. Versículo 3. 동산 중앙에 있는 나무의 실과는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말며 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. 여러분, 동산 중앙에는 두 그루가 있습니까? 두 종류가 있습니까? 한 종류가 있습니까? En el centro del huerto, en el medio del huerto, ¿hay dos tipos de árbol o solamente uno? 두 종류죠. Hay dos tipos de árbol, ¿verdad? 자, 이 여자가 대답하는 걸 보면 동산 중앙에 있는 나무의 실과는 먹지 마라, 만지지 마라 이렇게 했다는 거예요. Pero la mujer ¿cómo responde? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. 이 여자의 대답이 옳아요, 틀려요? ¿Está correcta la respuesta que dio la mujer? 아닙니다. 틀려요. Está incorrecta, ¿verdad? 예, 하나님은 동산 가운데에 선악과를 먹지 마라 그랬어요. Dios ha dicho que no coma del árbol que está en medio del huerto de Edén. 생명나무는 먹으라 그랬어요. Él dijo, de todo árbol podéis comer, en los árboles de la vida. 그러나 이 여자는 동산 중앙에 있는 나무 실과를 먹지 마라고 했다고 합니다. Pero ella responde solamente que no se puede comer el árbol que está en medio del huerto. 이 여자는 남편을 통해서 하나님의 말씀을 들었지만 Aunque esta mujer escuchó la palabra de Dios a través de su esposo Adán, 정확하지 않아요. pero no era la palabra exacta. 그러니까 이제 이 말씀에서 빗나가 있는 것을 봅니다. Podemos ver que está desviada de la palabra de Dios. 여러분, 이 성경은 하나님의 마음인데요. Esta Biblia realmente es un libro donde expresas el corazón de Dios 또 하나님의 약속입니다. y también es la promesa de Dios. 이건 절대 변하지 않습니다. Esto no cambia. 여기에 더하거나 빼거나 하지 말라고 하셨습니다. Nos dijo que no añadamos ni le saquemos ninguna palabra. 자, 이제 이 여자에게는 하나님의 말씀에 자기 생각이 들어가 있어요. En realidad, en el corazón de esta mujer está el pensamiento de Satanás. 자, 이제 뱀이 질문한 것에 여자가 대답을 했는데요. Aunque la serpiente le dijo a la mujer, 하나님은 선악을 알게 한 나무 실과를 먹지 마라 그랬죠. sí, en realidad Dios le dijo que no coma del árbol que está en medio del huerto. 그랬습니까? ¿Así le dijo? 만지지 마라 그랬습니까? ¿Le dijo que no toque también? 먹지 마라 그랬죠. Le dijo que no coman, ¿verdad? Que no coma nada más. 이 여자는 뭐라고 대답하죠? Sin embargo, ¿cómo está hablando la mujer? 먹지도 말고 만지지도 말라. Aquí dice, no comeréis de él ni le tocaréis. 자, 만져도 괜찮아요. En realidad no importaba si se tocaba. 먹지 마라고 했어요. Solamente dijo, no comeréis. 먹으면 반드시 죽는다고 했습니다. Porque ciertamente moriréis. 자, 이제 여러분이 볼 때 이 여자의 마음이 말씀에서 빗나가 있는 걸 알 수 있습니까? ¿Se pueden dar cuenta ustedes cómo el corazón está desviado de la palabra de Dios? 이제 자기 생각을 보태고 있습니다. Está poniendo su corazón, está poniendo su pensamiento. 자, 그 다음에 Después 반드시 죽는다고 했는데 dijo, ciertamente moriréis. 죽을까 하노라 그래요. Dice, aquí dice, para que no muráis, así dice. 예, 반드시 죽는다 하고 죽을까 하노라 하고는 다릅니다. Es muy diferente decir no moriréis que ciertamente moriréis. 아, 죽긴 죽는데 안 죽을 수도 있어. Moriréis significa que puede ser que muera o que no muera también. 선악과를 먹으면 죽어. Ah, si comes del fruto del bien y del mal, moriréis. 그런데 안 죽을 수도 있어. Pues puede ser que no moriremos. 이걸 이야기하고 있습니다. Eso es lo que quiso expresar. 자, 이제 이렇게 뒤에. 자, 이제 여러분 이해 가십니까? ¿Pueden comprenderlo?
여자의 마음이 사람의 마음이 바뀌어져 있는 걸 볼 수 있어요. Podemos ver que el corazón de la mujer está cambiado. 자, 이 뱀은 여자에게 뭐라고 이야기합니까? ¿Qué es lo que le dijo la serpiente a la mujer? 한번 이야기해 보십시오. Sí, digan por favor, ¿qué es lo que le dijo? 창세기 3장 4절. Capítulo 3, versículo 4. 예, 결코 죽지 않는다고 합니다. Aquí dice, no moriréis. 결코, No moriréis. 절대 죽지 않는다. No moriréis. 하나님은 네가 선악과를 먹으면 반드시 죽는다 했는데 Dios le dijo, ciertamente moriréis. 뱀은 절대 안 죽는다 Pero 그래요. la serpiente dijo, no moriréis. 이제 하나님과 이 뱀은 정반대의 이야기를 하고 있습니다. Pues Dios y la serpiente están diciendo palabras totalmente contrarias. 여러분, 믿음은 이제 내 생각을 버리고 하나님의 말씀을 믿는 것을 이야기합니다. La fe es desechar mi pensamiento y creer en la palabra de Dios. 자, 이 여자의 마음에 하나님의 말씀과 다른 자기 생각이 들어와 있어요. En el pensamiento de la mujer está algo que es diferente a la palabra de Dios. 하나님의 말씀이 정확하지 않아요. No tiene muy clara la palabra de Dios. 여러분, 예수님이 우리 죄를 씻으시면 죄가 있습니까, 없습니까? Si Jesucristo limpió y perdonó todos nuestros pecados, ¿tenemos pecados sí o no? 그래도 죄가 좀 있죠. Pero igual nos quedó un poquito de pecado, ¿sí o no? 앞으로 짓는 죄는 죄 아닙니까? ¿Y los que vamos a cometer en el futuro no son pecados acaso? 저는 이렇게 운전을 하는데요. A veces yo manejo 옆에서 차가 팍 들어올 때는 저도 모르게 욕이 나와요. y cuando de repente se mete un auto, desde el fondo de mi corazón me salen las malas palabras. 제 아내가 옆에 타고 있다가 Mi esposa siempre va al lado mío. 저보다 더 빨리 욕을 해요. Mi esposa más bien le salió ya la mala palabra antes que yo. 그리고 당신은 목사니까 욕하지 말고 내가 대신 욕했다 그래요. Entonces me dice, ay, tú eres pastor, no digas malas palabras, yo lo voy a decir en tu lugar, me dice. 저는 욕은 안 했어도 속에서는 팍 하고 욕이 나왔어요. Pues no lo digo así como no, con fuertemente, pero del fondo del corazón me salen las palabras malas, ¿no? 그건 죄 짓는 거 아닌가요? ¿Eso acaso no es pecado, pastores? 죄 맞죠? Es pecado, ¿verdad? 그러면 죄가 있어요? Entonces, ¿tengo pecado, sí o no? 죄를 지었으니까 죄인이죠? Sí, como cometí pecado, soy pecador, ¿verdad? 예수님은 우리 죄를 다 씻으셨으면 죄가 있어요? Pero si Jesús limpió todos mis pecados, ¿sigo teniendo pecado? 근데 이제 우리가 막 운전하다가 팍 욕하면 죄를 짓는 건데 Pero cuando nosotros manejamos y de repente chocamos, salen las malas palabras. 그 죄가 있죠? Entonces tengo pecado. 그 죄를 지었으니까 죄인이죠? Y como cometí pecado, soy pecador. 죄인이다. Levanten la mano los que piensan que son pecadores. Pecadores. 예, 손 내려주십시오. Sí, bajen. 아, 그렇게 욕을 하고 죄를 짓긴 하지만 죄가 없다. Entonces, aunque yo diga malas palabras, pero no tengo pecado. 손 들어보십시오. Levante la mano. 예, 손 내려주십시오. Sí, bajen sus manos. 아니, 왜 와서 이렇게 혼돈스럽게 합니까? Ay, pastor, ¿por qué viene hoy a confundirnos a todos nosotros? 자, 이제 여러분 이 부분을 정확하게 여러분이 성경을 통해서 아셔야 됩니다. Sí, a través de la Biblia nosotros tenemos que conocer muy claramente la palabra de Dios. 자, 말씀에는 분명히 예수님 십자가의 피로 우리 죄가 씻어졌는데 En la palabra dice de que Jesucristo derramó su sangre por todos nuestros pecados. 이제 여러분 생각에는 내가 죄를 지으니까 죄가 있지 않아? Pero ustedes piensan, si yo cometo pecado, ¿acaso no soy pecadora? 나 죄를 지었으니까 죄인이지. Ah, yo cometí pecado, por eso soy pecador. 어떨 때는 의인이었다가 A veces se convierten en justos 또 죄인이었다가 y otra vez, otros días son pecadores. 그렇습니까? ¿Es así o no? ¿Les pasa así o no? 그래요? ¿Les pasa así a ustedes? 어떨 때는 한국 사람이었다가 A veces soy coreano 어떨 때는 볼리비아 y a 사람입니까? veces soy boliviano. 저는 한국 사람이에요. Yo soy coreano.
자, 이 볼리비아에 있지만 저는 한국 사람이에요. Aunque yo estoy aquí en Bolivia, pero yo soy coreano. 자, 이제 이 성경은 여러분에게 하나님의 말씀을 정확히 알고 믿도록 이끌어 가십니다. Esta palabra los guía a ustedes para que conozcan claramente la palabra de Dios. 만약 여러분이 내가 죄를 지으니까 죄인이지 한다면 어디 가겠어요? 천국 가겠어요? 지옥 가겠어요? Entonces, si es que ustedes dicen que son pecadores, ¿a dónde irían? ¿Al infierno o al cielo? 지옥 갑니다. Van al infierno. 자, 이제 예수님이 왜 오셨냐면 ¿Por qué vino Jesucristo a esta tierra? 우리의 모든 죄를 예수님이 담당하시고 죄를 씻기 위해서 오셨어요. En realidad Dios vino a esta tierra para cargar todos nuestros pecados, para perdonar todos nuestros pecados. 자, 예수님 십자가에 다 이루었다 하시고 돌아가셨는데요. Jesucristo dijo, consumado es, y murió en la cruz. 저는 1991년에 예수님 십자가의 피로 내 모든 죄가 씻었다는 것을 믿었습니다. En el año 1991 yo creí de que Jesucristo limpió y se llevó todos mis pecados. 근데 여전히 저도 이렇게 죄를 지어요. Pero aún así yo también como humano sigo pecando. 제 아내가 저보고 사랑하냐고 물어요. A veces mi esposa me dice a mí, ¿me amas? 분위기상 사랑해 할 때가 있어요. Y bueno, a veces estamos en un lugar en donde tengo que decirle, sí, te amo, mi amor. 나 사랑 안 해 하면 막 싸울 것 같아서. Porque si le digo, no, mamita, ahorita no te quiero, entonces ya empezamos a pelearnos, ¿no? 이제 그런 것도 거짓말이죠. Eso también es mentir, ¿sí o no? 자, 그러나 제가 죄인이 될까요? Pero ¿será que por eso otra vez me voy a convertir en pecador? 그럴지라도 예수님이 내 모든 죄를 다 씻어놨던 것을 믿습니다. Porque aunque soy yo así, igual Jesucristo limpió y se llevó todos mis pecados. 왜냐하면 예수님은 하나님이십니다. Porque Jesús mismo es el Dios. 하나님이 여러분 죄를 씻기 위해 죽으셨다면 남겨두겠습니까? Si es que Jesucristo limpió sus pecados, ¿será que Él dejó a medias la obra de Dios? 다 씻어야 되지 않습니까? ¿Acaso si lo limpió no lo tenía que limpiar todo de una vez para siempre? 이제 우리는 그 예수님을 믿는 거예요. A ese Jesús es lo que nosotros debemos de creer. 예, 내가 죄를 지었지만 Aunque yo sí he cometido pecado, 예수님이 내 죄를 다 씻었습니다. sí, Él limpió todos mis pecados. 나 죄가 없습니다. Ya yo no tengo más pecado. 나 의인입니다 Yo soy 하고 justo. 외치는 거예요. Nosotros tenemos que declarar que somos justos. 이걸 하나님이 기뻐하십니다. Eso es lo que le agrada a Dios. 자, 이야기를 계속하겠습니다. Sí, vamos a seguir hablando. 자, 이제 결코 죽지 않는다고 합니다. Sí, Dios dijo Satanás dijo, no moriréis. 하나님의 말씀에는 네가 선악과를 먹으면 반드시 죽는다고 했고, Aunque Dios dijo con su palabra, ciertamente moriréis, 뱀은 절대 안 죽는다고 했어요. pero la serpiente dijo, no moriréis. 이제 여자의 마음에 불신이 들어와요. En el corazón de la mujer entra la desconfianza. 죽는다고 했는데 Dios dijo que podemos morir. 안 죽는다고 하는데 Pero aquí la serpiente dice que no moriremos. 죽을까 안 죽을까? ¿Será que moriré o será que no moriré? 자, 이제 혼돈과 갈등이 시작됩니다. Comienza el conflicto y comienza la confusión. 여러분, 우리는 혼돈할 수도 있고 갈등할 수도 있어요. Sí, nosotros podemos confundirnos, podemos tener conflictos. 그건 문제가 안 돼요. Eso no es el problema. 그때 여러분이 하나님의 말씀을 다시 펴서 Pero en ese momento nosotros debemos de abrir la palabra de Dios 하나님 말씀이 어떻게 되어 있는지를 확인해야 y 됩니다. tenemos que confirmar qué está escrito en la Biblia. 이건 반드시 죽는다고 하셨구나. Dios dijo en su palabra, ciertamente 이 moriréis. 선악과를 먹으면 안 돼. No tenemos que comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. 반드시 죽어. Porque dice, ciertamente moriréis. 이 사탄아 물러가라 해야 Sí, 돼. pues fuera Satanás. 그런데 이 여자가 결정을 했습니다. En cambio, esta mujer decidió. 자, 창세기 3장 6절. Vamos a ver Génesis capítulo 3, versículo 6.
여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 실과를 따먹고 자기와 함께한 남편에게도 주매 그도 먹은지라. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 자, 이제 여자가 자기의 눈으로 보니까 먹음직스럽고 보암직하고 막 지혜롭게 할 만큼 탐스러운 거예요. Pues para la mujer era muy bueno para comer, era agradable a los ojos, era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. 만약 여자가 남편에게 찾아갔다면 Si la mujer le hubiese buscado a su esposo, 아, 뱀이 동산 가운데 선악과를 먹으라는데 먹어도 돼요? la serpiente me está engañando, me dice que tengo que comer ese árbol, ¿puedo comer? 안 돼요. 그건 절대 먹으면 안 돼요. No, no debes de comer ese fruto, 반드시 죽어요. porque moriremos, ciertamente moriremos. 아, 네, 알겠어요. 안 먹을게요. Está bien, no lo voy a comer. 그렇게 결정을 했다면 Si es que hubiera decidido de esta manera, 죄를 짓지 않습니다. no hubiese pecado. 그러나 이 여자는 자기가 보기에 좋은 대로 따라갔어요. Pero esta mujer, ¿qué es lo que vio? Vio con sus ojos y siguió lo que vieron sus ojos. 자, 하나님의 말씀에는 십자가의 예수님 피로 죄가 깨끗하게 씻어졌습니다. En la palabra de Dios dice de que por medio de la cruz nuestros pecados fueron perdonados para siempre. 자, 로마서 3장 23절을 보면요. Si vemos Romanos capítulo 3 versículo 23, 이제 띄워 주십시오. si nos puede mostrar en la pantalla, por favor. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 예, 3장 23절. Sí, Romanos capítulo 3 versículo 23. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하더니. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 이 땅의 모든 사람은 죄를 지었습니다. En esta tierra todos hemos pecado. 그래서 죄인입니다. Por eso somos pecadores. 하나님의 심판을 받습니다. Nosotros recibiremos el juicio de Dios. 천국에 갈 수가 없어요. No podíamos ir al reino de Dios. 불행하게도 우리는 죄를 씻을 수 있는 길이 우리에게 없어요. En realidad, nosotros no tenemos la manera de poder limpiar todos nuestros pecados. 자, 따라해 보십시오. 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광에 이르지 못하더니. Sí, pueden repetir conmigo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 예. 예, 이제 우리는 우리에게 길이 없다는 사실을 알아야 됩니다. También nosotros tenemos que conocer que nosotros no está el camino. 예, 3장 24절. Vamos a ver capítulo 3 versículo 24. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 자, 여기 앞에 모든 사람이 의롭게 되었다는 이야기입니다. Aquí dice siendo justificados gratuitamente por su gracia. 예수님 안에 있는 구속. La redención que estaba en Jesús. 그 값을 갚아서 우리를 죄에서 건져낸 것을 구속이라고 합니다. Cuando una persona paga por el precio de algo, a eso le decimos que es redención. 그래서 하나님의 은혜로 우리가 죄 사함을 받고 의롭게 되었습니다. Por la gracia de Dios hemos recibido el perdón de los pecados y fuimos justificados. 그 영수증은 예수님 안에 있어요. Esa factura la tiene Jesús. 아멘. Amén. 자, 이제 여러분 생각을 따라간다면 아, 내가 죄를 지으니까 죄가 있지 그래요. Sí, si ustedes siguieran sus pensamientos dirían, yo peco, entonces yo soy pecador. 그러나 하나님의 말씀에는 여러분 죄가 있습니까? 의롭습니까? Pero según la palabra de Dios, ¿somos pecadores o ya somos justificados? 나 이제 의롭습니다 하는 분 손 들어 보십시오. Ahora sí, yo ya soy justificado. Levanten la mano. 예, 손 내리. 아직 Sí. 나는 죄가 있습니다. Todavía creo yo que yo tengo pecado. Levanten la mano. 이제 손을 안 드시네요.
Ahora ya nadie levanta la mano. 자, 이제 여러분 생각을 따라 믿지 마시고 Si no crean en su pensamiento, 하나님의 말씀을 따라 믿으시는 것이 바로 믿음입니다. no sigamos nuestros pensamientos, sino sigamos y creamos en la palabra de Dios. Esa es la fe. 이제 여러분이 하나님의 말씀에 내가 의롭게 되었구나라고 믿고 Si nosotros debemos de creer de que ya según la palabra yo soy justo. 나는 때론 죄도 짓지만 Aunque a veces yo cometo pecados, 예수님 피로 내 모든 죄를 씻었어. pero por la sangre todos mis pecados fueron lavados. 이제 나는 의로워. 나는 죄가 Ahora 없어. yo soy justificado, ya no tengo más pecado. 하나님이 예수님을 이 땅에 보내신 이유입니다. Ese fue el objetivo por el cual Dios envió a su Hijo Jesucristo. 예수님이 십자가에 피 흘려 못 박히신 이유는 Sí, el motivo por el cual Jesús derramó su sangre en la cruz 우리가 다 죄를 지었기 때문이에요. es porque nosotros todos cometimos pecados. 우리 하나님의 심판을 받아야 되기 때문이에요. Porque nosotros éramos los que debíamos de recibir el juicio de Dios. 그래서 예수님을 이 땅에 보내서 우리의 모든 죄를 예수님에게 넘기셨습니다. Por eso envió a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que Él cargara todos nuestros pecados. 그리고 십자가에 흘린 피를 우리에게 증거로 주셨어요. Y nos dio a nosotros su factura, que es la sangre eficaz de Jesucristo. 이제 여러분의 그 구원받은 증거는 바로 이 말씀 안에 있습니다. Pues ahora ustedes tienen la factura, la evidencia de que son salvos, que es la palabra de Dios. 이제 예수님이 여러분의 영수증이 되는 거예요. Ya Jesucristo mismo es la factura de lo que Él ha hecho. 예, 이 믿음 안에서 우리가 정말 주님 앞에 당당하게 살 수 있도록 하나님 예수님을 보내신 것을 감사드립니다. Muchas gracias que Dios ha permitido enviar a su Hijo unigénito para que nosotros podamos tener la libertad verdadera. 자, 기도드리겠습니다. Oremos. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 정말 우리가 예수를 통해서 죄사함을 받을 수 있도록 구원을 이루어 주셔서 감사합니다. Gracias Dios Padre porque nos diste el perdón de pecado y la salvación. 이 자리에 계신 한 분 한 분 정말 예수님의 피로 죄사함을 받고 구원받을 수 있도록 이끌어 주시옵소서. Guíales para que las personas que están aquí y a los que realmente todavía participan de este campamento, los que no han creído, que Dios le dé realmente la fe. 감사드립니다. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Te damos las gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 감사합니다. Muchas gracias. Bueno, de grande bendición la palabra de Dios, amén. Muy bien, vamos a tener un receso de 20 minutos, por favor. De hecho, tenemos que estar, ahorita les digo exactamente, a las 11 de la mañana vamos a reiniciar. Estamos hablando que faltan 22 minutos. Nada más les pido antes una cosa, 5 minutos antes ya estamos entrando para iniciar puntuales. Sí, por favor, vamos a pasar a tomar un café allá afuera, hay galletitas, hay dulces y nos vemos en 18 minutos.
Vamos a reiniciar y nuevamente les voy a pedir que nos pongamos de pie para poder alabar a nuestro Dios y vamos a recibir con un fuerte aplauso para el Señor al grupo de alabanza. ¿Cómo están, hermanos? ¿Estuvo rico el café? Bueno, vamos a alabar a nuestro Dios. ¿Cuántos saben que en Dios tenemos la victoria? Por el Señor Jesucristo, que derramó toda su sangre, es que nosotros podemos entrar confiadamente al cielo. Entonces vamos a cantar este himno que se llama Victoria en Cristo. Wow.
vamos a entonar un canto más. ¿Cuántos saben que somos el pueblo de Dios? Hemos sido escogidos a pesar de diferentes naciones, hemos tenido una patria que es la patria celestial y somos el pueblo de Dios. Amén. Bueno, dice su palabra que donde se encuentra uno y más congregados, ahí está el Señor. Pero ahora no somos uno ni dos, sino somos cientos, miles de consiervos que tenemos unido el corazón para seguir anunciando estas buenas nuevas. Por lo tanto, Dios está aquí con todos nosotros. Tan cierto como en la mañana.
gracias. Nombre sea de Dios. Y bueno, en la Biblia aparece una historia donde una mujer agradecida con el Señor Jesucristo derramó un perfume de gran valor a sus pies. Ella, agradecida con el Señor, no le importó derramar ese perfume tan caro. Todo lo que ella tenía lo derramó en sus pies. Tan agradecida estaba con el Señor Jesucristo. Así, de esta misma forma, nosotros, agradecidos con el Señor Jesucristo, cantaremos perfume a sus pies, ya que ¿qué sería de nosotros si no nos hubiera alcanzado? Yo creo que muchos de aquí no estuviéramos, muchos estaríamos perdidos en una vida tan miserable. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos tiene aquí anunciando el Evangelio a todas las personas. Por eso vamos a recibir la palabra. Muchas gracias. Gracias. Gloria a Dios. Asiento, por favor. Gracias a Dios por las alabanzas. Y pues llegamos nuevamente a la segunda conferencia y vamos nuevamente a tener el honor de poder presentar a nuestro predicador de esta tarde, que es el pastor Jung-Hoo Park, quien es el ministro de la Iglesia Buenas Nuevas en la ciudad de Yancheon. Vamos a recibirlo, por favor, con un fuerte aplauso. Vamos a esperar que monten el equipo. Quisiera nada más brevemente comentarles al final, les vamos a dar instrucciones sobre lo que es el almuerzo y en la tarde nos vamos a ir al Polideportivo para la inauguración donde va a estar el pastor Oxopar y el coro Gracias. Entonces al final les vamos a dar indicaciones de cómo vamos a salir para poder tomar el almuerzo. Amén. Muy bien, pues vamos a recibirlo nuevamente con un fuerte aplauso, por favor. 네, 안녕하십니까? Sí, muy buenos días. 네, 한국에서 이제 수쿠레까지 왔는데 Sí, yo vine desde Corea hasta Sucre. 한국에서 LA까지 비행기를 이제 11시간 타고 De Corea a Los Ángeles son 11 horas. 그다음에 LA에서 리마까지 이제 9시간 타고 De Los Ángeles a Lima son 9 horas. 그다음에 리마에서 산타크루즈까지 2시간 반. De Lima hasta Santa Cruz 2 horas y media. 그다음에 산타크루즈에서 수쿠레까지 이제 40분. Y de Santa Cruz a Sucre son 40 minutos. 굉장히 가깝습니다. Es muy cerca. 네, 그래서 여러분들도 그렇게 한국에 오시면 돼요. De esta manera yo les estoy diciendo para que lleguen a Corea también. 네, 비행기 4번만 타면 됩니다. Tienen que tomar solamente 4 aviones. 여러분들과 오늘은 요한복음 8장에 있는 이야기를 좀 하려고 합니다. Sí, hoy quisiera compartir con ustedes San Juan capítulo 8. 요한복음 8장에는 간음을 하다가 현장에서 잡힌 여자에 대한 이야기가 있습니다. Sí, San Juan capítulo 8 habla acerca de la mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. 이 여자에게 가장 큰 축복은 예수님을 만난 것이었죠. Pues la bendición más grande para esta mujer fue que se haya encontrado con el Señor Jesucristo. 세상에 간음을 하는 사람들은 많이 있습니다. En este mundo hay muchas personas que adulteran. 혹시 여기서 간음해 본 분 손 들어 보세요. ¿O hay alguno que ha adulterado? 네, 손 안 드셔도 됩니다. No hace falta que levanten en este momento la mano. 네, 손 들 뻔했죠. Casi levantaron todos la mano, ¿sí o no? 네, 안 드셔도 되는 거예요. No es necesario levantar la mano. 근데 많은 사람들이 간음을 하지만 이 여자는 예수님을 만났어요. Aunque muchas personas cometen adulterio, pero esta mujer se encontró con Jesús. 그래서 예수님을 만나는 사람과 예수님을 만나지 못한 사람은 굉장히 큰 차이가 있는 것입니다. Pues hay una gran diferencia entre la persona que se ha encontrado con Jesús y la persona que no. 예수님을 만나지 않은 사람은 그 죄 때문에 그는 지옥에 갈 수밖에 없지만 La persona que no se ha encontrado con Jesucristo por su pecado irá al infierno. 예수님을 만난 이 여자는 Pero esta mujer que se encontró con Jesús 그 죄의 사하심을 받고 의롭다 하심을 얻게 되었습니다. recibió el perdón de su pecado y fue justificada. 오늘 저는 이 간음을 하고
잡힌 이 여자가 어떻게 의롭게 되는지에 대해서 여러분들과 이야기를 좀 나누려고 합니다. Yo quisiera compartir con ustedes cómo esta mujer pudo llegar a ser justa. 여기에 이제 성경을 좀 읽겠습니다. Sí, vamos a ver nosotros la Biblia 1절부터 desde el versículo 1 11절까지 읽겠습니다. desde el versículo 1 hasta el versículo 11. 요한복음 8장 1절부터 11절까지. San Juan capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. 여러분, 우리가 죄를 지으면 하나님 앞에서 무엇을 해야 합니까? Si nosotros cometemos pecados, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer delante de Dios? 죄를 용서해 달라고 기도를 하십니까? ¿Ustedes acaso oran para pedirle perdón? 회개를 하십니까? ¿O se arrepienten? 하나님 앞에 나가서 기도를 하십니까? ¿O van delante de Dios y oran? 근데 여기에 있는 이 여자는 그 어떤 것도 할 수가 없었습니다. Pero esta mujer que está en este momento no podía hacer ninguna de esas cosas. 이 여자는 기도한다고 그 지은 간음을 한 죄에서 사함을 받을 수도 없었고. No porque en este momento que ella cometió adulterio, en ese momento por orar ella no podía recibir el perdón de pecados. 이 여자가 하나님, 제가 정말 잘못했습니다. 용서해 주세요라고 하나님에게 용서를 구한다고 이 여자가 안 죽을 수 있는 길도 없었습니다. Ay, Dios, por favor, hice mal, por favor, perdóname. O sea, no porque en ese momento diga así, a ella no se le iba a apedrear. 요한복음 8장에서는 이 여자가 어떻게 건짐을 받는지에 대해서 이야기를 하는데, En Romanos capítulo 8, en San Juan capítulo 8 habla acerca de cómo fue perdonada de sus pecados. 이것은 우리가 죄를 지었을 때 내가 어떻게 건짐을 받을 수 있느냐를 가르쳐 주는 것입니다. Es una enseñanza también para nosotros de cómo nosotros podemos ser limpios de nuestros pecados como ella. 여러분, 성경을 믿을 때 굉장히 중요한 게 있습니다. Cuando nosotros creemos en la Biblia hay algo muy importante. 우리는 많은 사람들은 내가 이렇게 하면 하나님이 기뻐하실 거야 라는 그런 일을 하고 있어요. Muchas personas hablan diciendo: si yo hago así, a Dios le va a agradar. 내가 헌금을 많이 하면 하나님 기뻐하실 거야. Si yo ofrendo mucho, Dios se va a alegrar. 내가 봉사를 많이 하면 하나님 기뻐하실 거야. Si yo hago muchas obras para Dios, él va a estar contento. 근데 정확하게 성경에서 봉사를 많이 하며 내가 네 죄를 씻어줄게 라고 하나님이 이야기하셨습니까? Pero realmente tenemos que ver bíblicamente si realmente está escrito de que en el momento que nosotros sirvamos a Dios y trabajemos para Dios, es allí que nosotros recibimos el perdón de los pecados. 네가 기도를 많이 하면 내가 너의 죄를 씻어줄게 라고 성경에서 정확하게 이야기하고 있습니까? ¿Será que dice la Biblia, si oras mucho, yo te voy a perdonar todos tus pecados? ¿Está escrito así? 그렇지 않거든요. No está escrito así. 성경에서 어떻게 이야기하는지를 정확히 아는 것이 굉장히 중요합니다. Es muy importante conocer qué es lo que está escrito en la Biblia. 요한복음 8장은 굉장히 좋은 성경이에요. San Juan capítulo 8 es un texto muy importante. 이 여자는 분명히 죄를 지었습니다. Esta mujer obviamente pecó. 사람들이 다 알게 되었어요. Todas las personas se enteraron. 이 여자의 죄는 모든 사람이
확인을 했어요. Todas las personas también fueron testigos de que ella pecó. 제가 한 번은 미국에서 이제 비행기를 타고 있었는데 Un día yo estaba en Estados Unidos esperando tomar el vuelo. 그 비행기를 이렇게 갈아타잖아요. Pues uno hace conexiones, ¿no? 비행기를 그래서 하나 내려서 다른 데로 이제 긴 그 복도를 가고 있었어요. Pues yo tenía que hacer conexión con otro vuelo y iba caminando por un pasillo largo. 나는 이쪽으로 가고 있고 Yo estaba yendo por esta dirección. 저 반대편에서 어떤 여자가 한 명 이렇게 걸어오고 Pero 있었어요. del lado contrario venía caminando una mujer. 백인 여자였고 Era una mujer blanca, 키도 크고 era una mujer alta, 아주 예쁘고 era muy hermosa, 머리도 이렇게 금발이고 también era rubia 그리고 그 드레스를 입고 있었어요. y tenía un vestido, 원피스처럼 como un 이제 vestido, 치마가 ¿no? 짧은 Sí, un vestido de un vestido corto. 가방도 안 들고 있었고 No tenía ni bolso. 그 저는 너무 이상했어요. Me pareció muy extraño. 저렇게 여행을 하는 사람은 잘 없는데 Normalmente las personas no viajan con ese tipo de vestido. 꼭 모델이 이렇게 걸어오는 것 같았어요. Parecía que una modelo estaba caminando. 그래가지고 와 예쁘다 하고 Entonces yo 쳐다보고 dije, 있었어요. ay, qué hermosa es, dije yo y la estaba mirando. 목사가 그러면 안 되는데 Bueno, el pastor no debería de mirar así, ¿no? Pero 근데 예쁜 건 예쁜 거잖아요. pues si es hermosa, ¿qué le vamos cómo le vamos a llamar entonces? 그래가지고 아 보면 안 돼. Ay, no la tengo que mirar, dije yo. 예, 근데 아직도 기억이 나요. Pero todavía me acuerdo de ella. 한 20년도 지났는데 Ya pasaron 20 años por ahí. 그래서 제가 하나가 뭐가 좀 궁금했어요. Entonces yo me preguntaba, ¿no? 나만 그런가? ¿Será que yo 그 nomás 옆에 soy 이렇게 쫙 así? 쳐다보니까 Ah, y comencé a mirar a mi alrededor. 저기 할아버지도 쳐다보고 있고 Y el abuelito también le estaba mirando a la mujer. 저기 아저씨도 쳐다보고 Y el 있고 señor de aquel lado también le estaba mirando a la mujer. 저기 뚱뚱한 아저씨도 쳐다보고 있고 Y ahí había un señor gordo también le estaba mirando a ella. 여자들도 쳐다보고 있고 Hasta las mujeres le estaban mirando a ella. 여러분 성경에 마태복음에 예수님이 이렇게 얘기하는 게 있어요. Hay una palabra que Jesús habló en San Mateo. 율법에 간음을 하지 말라고 했는데 Según la ley dice, no adulterarás. 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 마음에 이미 간음을 했다. Pero el que mirara a una mujer y tan solo codiciar en su corazón, ya adulteró en su corazón, dice. 여러분 저는 간음을 했습니까 안 했습니까? Entonces, ¿yo adulteré o no? 뭐라고요? ¿Qué? ¿Qué me están diciendo ustedes? 나는 그냥 쳐다본 거밖에 Yo 없었는데요. solamente la miré, nada más. 여러분 너무 하신 거 아니에요? Ay, no me digan eso, por favor. 저를 아주 나쁜 사람으로 Ustedes 생각하시는데 piensan que yo soy muy malo, pero no es así. 저는 그냥 예뻐서 쳐다본 Yo 거밖에 solamente la 없어요. miré porque era hermosa, nada más. 근데 예수님은 성경 그 율법을 해석하실 때 Pero cuando Jesucristo interpretó esa ley, 네 형제를 보고 나가 바보라고 하는 사람은 살인을 했다. dice, cualquiera que diga fatuo o necio a su hermano es culpable de juicio, así dice o no. 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 이미 마음에 간음을 El que 했다라고 mira a una 했습니다. mujer y codicia, ya adulteró con ella en su corazón. 여러분 예수님은 우리의 마음을 보세요. Jesucristo mira nuestro corazón. 내가 간음을 실제로 해서 예수님이 너 간음했어 그게 아니라 No es que Jesucristo nos dice, tú adulteraste porque recién adulteraste durmiendo con otra mujer, 내가 여자를 보고 음욕을 품으면 sino que dijo, 예수님은 나에게 간음을 했다라고 이야기하시는 거예요. sino que Jesucristo me dice que yo adulteré, aun cuando yo con solo mirar y la codicia en mi corazón, ya adulteré. 여러분 그러면 여러분들은 하루에 몇 번씩 간음을 하며 하루에 몇 번씩 살인을 합니까? Entonces, ¿cuántas veces adulteramos al día? ¿Cuántas veces matamos a las personas? 차를 운전하다 보면 Mientras que uno maneja, 화가 날 때가 있어요. hay veces que nos enojamos. 앞에 차가 막 너무 천천히 가고 A veces el vehículo que va por delante va muy despacio. 내가 막 추월하려고 하는데 추월 못하게 하고 Y cuando me quiero pasarlo a él, no me deja ni siquiera pasar. 그런 운전자들이 볼리비아에도 있나요? Aquí en Bolivia también existen esos conductores. 볼리비아 사람들은 착한 걸로 알고 있는데 Yo escuché que los bolivianos son muy buenos. 볼리비아 사람들은 착해서 죄도 안 짓잖아요. Son buenos que ni siquiera pecan, ¿sí o no? 여자를 봐도 음욕도 품지 Y cuando 않고 ven a una mujer, ni siquiera como si fuera que vieran una piedra. 형제들을 항상 사랑하고
형제들을 항상 사랑하고 Siempre los hombres aman a sus esposas, 화도 안 내고 no se enojan, 부부 싸움도 안 하고. ni se pelean con su esposa. 그렇죠. ¿Verdad? Así son, ¿verdad? No? ¿No? 볼리비아 사람들은 남의 물건 훔쳐가지도 않잖아요. Los bolivianos ni siquiera roban, ¿no? Las cosas de los demás. No? ¿No? 그러면 이거 내 거 좀 조심해야겠는데요. Me voy a tener que cuidar de mi celular, ya lo voy a guardar. 저희들은 마음 안에서부터 굉장히 많은 죄를 짓고 있습니다. Nosotros solamente, o sea, en el corazón pecamos mucho. 그럼 이런 죄는 여러분 어떻게 사함을 받습니까? Entonces, estos pecados que tenemos en el corazón, ¿cómo nosotros podemos ser perdonados? 여자가 간음을 했어요. Esta mujer cometió adulterio. 율법에 간음을 하면 돌로 쳐서 죽이라고 En la ley 했습니다. dice apedrear a tales mujeres. 좀 더 정확하게 이야기하면 Si hablamos un poquito más claramente, 이스라엘에 마을이 있는데 está el pueblo de Israel. 마을의 입구에 이 여자를 끌고 가요. La gente va y arrastra a esta mujer hacia el pueblo. 그리고 사람들이 모여서 간음한 여자를 돌로 칩니다. Y las personas la rodean para apedrearla. 돌을 던지죠. Quieren tirar la piedra. 여자는 돌에 맞아서 굉장히 아플 거예요. Y claro, ella va a sentir mucho dolor. 그러다가 죽을 때까지 돌에 맞는 Y 겁니다. así hasta que muera le van a apedrear. 죽고 나면 Después que muera, 그 여자 시체 위에 돌로 무덤을 쌓아요. ellos le hacen un sepulcro encima de su cuerpo. 그리고 거기다 작은 편말을 붙입니다. Y le ponen un letrero. 누가 언제 간음을 해서 여기서 죽었다. Esta mujer murió por adulterio, fecha tal. 그 사람들이 마을에 들어가면서 나오면서 그걸 보도록 Para que las personas que entran y salen de su pueblo vean esto. 이 여자는 그렇게 죽었어야 됐어요. Esta mujer debía de morir de esta manera. 근데 이 여자는 살아서 기쁘게 집으로 갈 수가 있었어요. Pero ella vivió y se regresó a su casa felizmente. 이 여자에게 어떤 일이 일어났습니까? ¿Qué es lo que le sucedió a ella? 사람들이 모여서 돌로 치려고 했어요. Cuando las personas se reunían y la querían apedrear, 근데 바리새인이 예수님에게 물어보기 시작합니다. pero los escribas comenzaron a preguntar a Jesús. 이 여자가 간음을 하다가 현장에서 잡혔습니다. Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. 모세 율법에는 이런 여자를 돌로 쳐서 죽이라고 하는데 Según la ley de Moisés dice apedrear a tales mujeres. 선생은 예수님에게 당신은 뭐라고 하겠습니까? Diciéndole a Jesús, tú pues ¿qué dices? 이 사람들은 예수님을 고소하기 위해서 이런 질문을 했어요. Las personas querían acusar a Jesús, por eso le hicieron esta pregunta en realidad. 예수님이 돌로 쳐서 죽이라고 하면 Si es que Jesús le dice, bueno, apedréenla, 당신은 구세주라고 하면서 supuestamente tú dijiste que eres el Salvador. 이 여자도 못 구하네요. Ni siquiera has salvado a esta mujer. 당신은 구세주 아니네요. Entonces tú no eres el Salvador. 만약에 돌로 치지 마라 그러면 Pero si Jesús le dice, no la apedreen. 당신은 하나님의 아들이라고 하면서 Usted dice que es el Hijo de Dios. 하나님이 주신 율법도 안 Y ni 지키고 siquiera cumple la ley que Dios nos dio. 당신은 하나님 아들 Tú 아니에요. no eres el Hijo de Dios. 그렇게 하려고 바리새인들이 예수님에게 질문을 했어요. Sí, de esta manera querían acusarlo, por eso los escribas le preguntaron a Jesús. 예수님이 그 이야기를 듣고 땅에 글을 쓰셨습니다. Cuando Jesús escuchó eso, comenzó a escribir en el suelo. 그리고 다시 Y 일어나셨어요. luego se enderezó y dijo, 그리고 주위에 있는 사람들에게 말했습니다. y le habló a los que estaban alrededor. 당신들 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 쳐라. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. 그러니까 사람들이 하나 둘씩 다 돌을 내려놓고 양심의 가책을 느끼고 집으로 갔어요. Y comenzaron a regresarse sintiendo la acusación de su conciencia. 그 예수님이 여자에게 말씀합니다. Y le dijo a la mujer, Jesús, 너를 치려고 하던 자가 어디 있느냐? ¿dónde están los que te acusaban? Le dijo. 그때 이 여자가 일어나서 주위를 돌아봤는데 Esta mujer se levantó y vio a su alrededor. 돌로 치려 한 사람이 아무도 없는 거예요. No había ninguna persona. 아무도 없습니다. Ah, no, ninguno, Señor. 예수님이 말씀하십니다. Jesús le dijo, 나도 너를 정죄하지 아니하노니 다시는 가서 죄를 범치 말라. ni yo te condeno, vete y no peques más. 이 여자는 분명히 죄를 지었는데 Si esta mujer pecó, 간음을 했는데 cometió el pecado, 예수님은
나는 너를 정죄하지 않는다라고 하는 거예요. Pero Jesús le dijo, ni yo te condeno. 그 말이 무슨 뜻입니까? ¿Qué significa esto? 죄가 있으면 정죄를 하는 게 맞죠. Sí, si tiene pecado, lo normal sería que se le acuse. 예수님이 죄가 있는데 죄가 없다라고 말씀하실 수 없잖아요. Porque Jesús no puede decirle a una persona que cometió pecado, decirle, no cometiste ningún pecado. 예수님이 정죄하지 않는다라는 것은 Pero si es que Jesús le dijo, ni yo te condeno, 이 여자의 죄가 없다라는 거예요. quiere decir que no había más pecado en esta mujer. 자, 이 여자는 무엇을 했습니까? ¿Qué es lo que esta mujer hizo? 이 여자가 무엇을 했습니까? ¿Qué es lo que esta mujer hizo? 아무것도 안 했죠. No hizo nada. 아무것도 안 했습니다. No hizo nada. 여러분, 죄의 사함은 내가 무엇을 하는 게 아닙니다. Para poder recibir perdón de pecados no es que yo tengo que hacer algo. 죄 사함은 내가 무엇을 하는 것은 하나도 중요하지 않습니다. Sí, para recibir el perdón de pecado, hacer yo algo, eso no es importante. 예수님이 무엇을 하셨느냐가 가장 중요한 것입니다. Lo más importante es qué es lo que Jesús hizo por nosotros. 우리는 다 죄를 지었습니다. Todos nosotros hemos cometido pecados. 여러분 중에 죄를 한 번도 안 지은 분 있으면 손 들어 보세요. Levanten la mano a aquella persona que en su vida nunca pecó. 여기 한 명 있네요. Ah, esta, la que está interpretando es la que levantó la mano. 다 우린 죄를 지었죠. Todos nosotros pecamos, ¿sí o no? 그래 우리는 다 죄를 지었는데 내가 무엇을 어떻게 하느냐가 중요한 게 아니라 Sí, nosotros todos pecamos. Lo importante no es qué es lo que yo deba de hacer. 우리는 지금부터 예수님이 무엇을 하셨느냐를 생각하고 알아야 된다는 것입니다. Nosotros tenemos que pensar y conocer qué es lo que Jesucristo hizo. 여기 예수님이 땅에다가 뭘 쓰셨죠? Aquí nosotros vemos que Jesucristo escribió en tierra. 예수님이 땅에 무엇을 쓰셨습니까? ¿Qué será que habrá escrito Jesús? 혹시 아는 분 계세요? ¿Hay alguna persona que sabe esto? 예수님이 땅에 무엇을 쓰셨는지 아시는 분 ¿Qué es 계세요? lo que Jesús escribió en tierra? 새로운 언약이요. 자, 성경에 여기에는 요한복음 8장에는 예수님이 무엇을 쓰셨다라고 나오지는 않아요. Aunque aquí en Romanos, en San Juan capítulo 8 no sale exactamente en este versículo qué es lo que ha escrito. 그래서 우리가 요한복음 8장만 보면 우리가 이 내용을 다 이해를 할 수가 없어요. Sí, cuando nosotros solamente leemos San Juan capítulo 8 no podemos entender todo. 성경은 구약과 신약이 연결이 돼 있고 Pues la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento está conectado 또 한 성경과 다른 성경이 연결이 되어 있기 때문에 y una palabra con otra. 우리가 이것을 다 알지 못하면 하나님의 마음을 알 수가 없어요. Si no conocemos todas las palabras, toda la palabra, no podemos conocer exactamente el corazón de Dios. 예수님이 직접 쓰셨습니다. Jesucristo escribió en tierra él mismo. 성경에 하나님이 혹은 예수님이 직접 손으로 글을 쓴 게 두 번이 나오는데 Aquí en la Biblia dice que Jesús escribió en tierra en toda la Biblia 2 veces. 요한복음 8장이 그 두 번째예요. Pues en San Juan capítulo 8 es la segunda vez. 다른 한 번은 어디인지 아세요? ¿Ustedes saben dónde está cuando escribió la primera vez? 하나님이 십계명 두 돌판에 그 십계명을 쓰실 때 하나님 직접 손으로 쓰셨어요. Dios escribió con su dedo los mandamientos, los 10 mandamientos. 여러분 맞죠? ¿Es verdad, sí o no? 성경에서 하나님이 직접 손가락으로 쓰신 게 두 번인데 그 중에 하나는 십계명이고 En toda la Biblia 2 veces solamente ha escrito Dios. Fue la primera cuando escribió los mandamientos y la segunda 다른 하나는 이 요한복음 8장인 거예요. es aquí en San Juan capítulo 8. 그 십계명 때문에 이 여자는 돌에 맞아 죽게 되었는데 En realidad por esos 10 mandamientos tenían que apedrear a esta mujer. 예수님이 무언가를 쓰셔서 Pero por lo que escribió algo Jesús, 이 여자는 죽지 않게 된 esta 거예요. mujer no va a morir. 이거를 가장 잘 설명을 해주는 게 예레미야 31장인데 Sí, lo que más exactamente nos explica, el libro que más exactamente nos explica es el libro de Jeremías. 예레미야 31장 31절을 한번 보겠습니다. Vamos a ver en Jeremías capítulo 31 versículo 31.
31절부터 34절까지 읽겠습니다. Desde el versículo 31 hasta el versículo 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y no me acordaré, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. 여기에 이제 하나님이 이제 말씀하시는 거죠. Esta es la palabra que Dios nos dio. 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라. Así dijo, yo haré un nuevo pacto para Israel y la casa de Israel. 이제 그 32절에 설명하는 이제 이 언약은 el pacto que habla en el versículo 32. 여기 내가 그들의 열조의 손을 잡고 애굽 땅에서 인도하여 내던 날에 세운 것과 같지 아니할 것은, 이거는 32절에 이야기하는 언약은 십계명을 말하는 거예요. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Esta parte está hablando del pacto, es los mandamientos que él les dio. 그래서 내가 너희들의 남편이 됐지만 너희들이 이걸 지키지 않았어라고 하나님은 말씀하고 계십니다. Y Dios dice, porque invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. 여러분, 십계명을 다 지킬 수 있는 사람은 아무도 없죠. No hay en este mundo quien pueda cumplir todos los mandamientos. 특히 제가 아까 말씀드렸다시피 예수님은 우리의 마음을 보신다고 했는데, Así como le dije al principio, Jesucristo ve nuestro corazón. 내가 도둑질을 안 해도, aunque no haya robado, 내가 다른 사람이 가지고 있는 물건을 탐내면, si yo codicio las cosas de los demás, 나는 그걸 훔친 것이 되는 es como 것이고, si fuese que yo ya él lo he hurtado. 여자를 보고 음욕을 품으면 간음을 한 것이고, Si un hombre miró a una mujer y con solo codiciarla en su corazón ya adulteró. 내가 운전을 하다가 다른 사람한테 화를 내면, Si es que mientras que yo conduzco y me enojo con el otro chofer, 나는 살인을 한 것이고, quiere decir que yo maté a esa persona. 그렇게 예수님의 눈으로 봤을 때 Si nosotros nos fijamos según la vista de Dios, 우리는 매일매일 너무나도 많은 죄를 짓고 있는 거예요. nosotros estamos pecando todos los días muchos pecados. 하나님은 지키라고 법을 주셨는데, Dios nos dio la ley para que nosotros podamos cumplirlas. 너희가 지키면 축복을 받을 거야. Si ustedes cumplen, ustedes van a recibir la bendición. 하지만 너희가 어기면 너희들은 저주를 받을 거야. Pero si la invalidan, van a ser malditos. 하나님은 이스라엘 백성들에게 그런 약속을 주셨어요. Dios les dio esta promesa al pueblo de Israel. 그 약속을 가지고 있는 게 십계명이었던 거죠. Ese pacto fue, el primer pacto fue los mandamientos. 이스라엘 백성들이 그 약속을 지키지 않으니까 Como no han podido cumplir esos mandamientos del pueblo de Israel, 여기서 하나님은 새로운 언약을 주겠다고 이야기하십니다. dijo, les voy a dar un nuevo pacto. 이제 33절에 En el versículo 33, 내가 이스라엘 집에 세울 언약은 이러하니 내가 나의 법을 그들 마음에 기록하여 난 그들 하나님 되고 내 백성이 될 거예요. 그러니까 마음에 기록을 하라는 거죠, 이 법을. pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Qué significa? Que nosotros recordemos este pacto. 34절에 Versículo 이야기를 합니다. 34. 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가리키되 너 여호와를 알라 하지 아니하니 작은 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. 이전에 있던 법은 십계명이었는데 El pacto anterior fueron los 10 mandamientos, 하나님이 주신 새로운 언약은 pero el nuevo pacto 은혜의 법이었어요. era el pacto de la gracia. 예수님이 십자가에서 흘리신 그 보혈로 말미암아 Por medio de la sangre eficaz derramada en la cruz,
내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. Aquí dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. 여러분, 하나님이 죄를 사했다고 하시고 하나님이 기억지 않는다고 하시면 Si Dios dice que perdonó nuestros pecados y ya no se acordará más de nuestros pecados, 그 죄는 씻어졌습니까? 씻어지지 않았습니까? entonces nuestros pecados están lavados o no están lavados. 하나님은 그 죄를 기억하십니까? 기억하지 않습니까? Entonces Dios dice que se acuerda de nuestros pecados o que ya no se acuerda de nuestros pecados. 여러분, 근데 저희는 기억을 하잖아요. Pero nosotros sí nos acordamos, ¿sí o no? 제가 아내랑 싸울 때가 있는데 A veces yo me peleo con mi esposa 막 싸우다 보면 y nos peleamos, ¿no? 우리가 20년 전에 결혼했을 때 Ay, ¿te acuerdas hace 20 años cuando nos casamos? 내가 그때 임신해서 이거 먹고 싶다 Y 그랬는데 yo estaba embarazada y quería comer esa comida. 당신이 무시했잖아. Ay, tú me ignoraste, no me diste esa comida. 20년 전의 일까지 Ay, 기억해가지고 Dios mío, esta mujer que se acuerda de hace 20 años. 막 싸우잖아요. 저희는 Sí, así a veces hablamos cuando nos peleamos. 분명히 그때 다 용서해 줬는데 Supuestamente ya se había perdonado todos esos pecados que cometí yo con mi esposa. 여러분, 사람은 기억하지만 El hombre lo recuerda, 하나님은 기억하지 않는다고 pero Dios 하시면 dice, ya no me acordaré más de tus pecados. 절대로 기억 안 Dice, 하시잖아요. ya no me acordaré más. 여기 이제 그 간음 중에 잡힌 여자가 예를 들어 여기 있어요. Supongamos que aquí está la mujer que cometió adulterio. 미안한데 잠깐만 올라올 수 있어요? ¿Usted puede subir, por favor? 네. 너무 죄송한데 Si ella está muy 예를 callada. 들어서 여기 간음을 하다 잡힌 여자예요. Supongamos que está la mujer que cometió adulterio. 어떻게 해야 되죠? ¿Qué tiene que hacer? 돌로 쳐야 돼요? ¿Tenemos que apedrearla? 네, 아주 나쁜 사람들이에요. Aquí están muchas personas malas. 네, 이 여자를 치면 여러분들도 다 돌로 맞아야 돼요. Porque si ustedes la apedrean a ella, también ustedes tienen que ser apedreados. 네. 모세 율법 바리새인들은 모세 율법을 이야기하면서 이 여자를 돌로 치어야 된다고 했어요. Pues los escribas y fariseos dijeron a Jesús de que hay que apedrear a tales mujeres. 근데 예수님이 땅에 무언가를 쓰셨어요. Pero Jesús escribió en tierra 그리고서 이 여자에게 너는 죄가 없어 y le 이야기하셨어요. dijo, ni yo te condeno. 예수님이 무엇을 쓰셨습니까? ¿Qué es lo que habrá escrito Jesús? 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하겠다라는 새 언약을 쓰신 거예요. Él escribió el nuevo pacto y perdonaré el pecado de todos aquellos y ya no me acordaré más de sus pecados. 예수님이 은혜의 법을 쓰신 Él 거예요. escribió el pacto de la gracia. 하나님이 처음 손가락으로 글을 쓰셨을 때는 Al principio cuando Dios escribió con su dedo, 십계명 두 돌판에 법을 10가지 법을 쓰셨지만 Él escribió los 10 mandamientos sobre las 2 tablas de piedra. 예수님이 다시 그의 손가락으로 쓰셨을 때는 Pero cuando Jesús con su propio dedo escribió en tierra, 은혜의 법을 쓰신 거예요. fue el pacto de la gracia. 내가 네 죄를 씻었어. Ah, yo ya te perdoné. 내가 네 죄 때문에 십자가에서 내가 피를 Por 흘렸어. tus pecados yo voy a morir en la cruz. 네가 받아야 될 저주 내가 다 받았어. Ah, ya yo recibí la maldición en lugar de ti. 야, 그래서 하나님이 약속을 하셨어. Por eso Dios nos dio un nuevo pacto. 하나님은 네가 지은 죄 기억 안 하신다고 Ya 하셨어. dice Dios que ya no se acordará más de tus pecados. 그래서 너는 이제 의인이야. Por eso tú eres justa. 여러분, 여기 이제 좀 나눠 볼게요. Voy a dividir un poquito. 왼쪽이랑 오른쪽을 나눠 Voy 볼게요. a dividir entre la derecha y la izquierda. 왼쪽은 모세 율법이고 Supongamos que 모세 sí, 율법. aquí está la ley de Moisés. 오른쪽은 은혜의 법이에요. Y la derecha es el pacto de la gracia. 이 여자가 왼쪽에 있을 때 Cuando ella está en la izquierda, 십계명 모세의 율법 아래에 있을 때 이 여자는 죽어야 했어요. si ella está en la ley de Moisés, ella tenía que morir. 근데 예수님이 무엇을 했냐 하면 Pero ¿qué es lo que Jesucristo hizo? 예수님이 이 여자의 손을 잡고 Jesucristo cogió la mano de la mujer 이쪽으로 옮겼어요. y la trasladó para aquel lugar. 여기는 어떤 법이 있어요? En este lugar, ¿qué ley existe? ¿Qué pacto existe? 은혜의 법이 있어요. Está el pacto de la gracia. 은혜의 법을 가지고 이 여자를 심판을 했는데 Se le juzgó según la ley de la gracia. 판결이 나왔어요. Ya ella tiene un juicio.
너는 죄가 없어. ¿Cuál es el resultado? Ya tú no tienes pecado. 아멘. Amén. 근데 이 여자 똑같은 여자를 가지고 이쪽으로 와서 Si la misma mujer se traslada para este lado, 율법을 가지고 이 여자를 판결을 하면 si se le juzga con la ley de Moisés, 결과는 무엇이죠? finalmente ¿cuál sería el resultado? 돌로 쳐 죽여야 되는 Pues 거예요. hay que apedrearla. 자, 그러면 좀 더 구체적으로 우리에 대해서 이야기를 해볼게요. Entonces, más detalladamente vamos a hablar acerca de nosotros. 내가 죄인이라고 하는 사람은 La persona que dice que es pecador, 나를 어떤 법으로 판결을 하고 있습니까? ¿de qué manera me está juzgando? 모세의 율법으로 나를 판결을 하면 나는 죄인이 맞는데 Si me juzgan según la ley de Moisés, sí, está bien, yo tengo que morir, merezco morir. 근데 예수님이 새로 주신 법이 있잖아요. Pero hay una nueva ley que Dios nos dio. 하나님이 우리에게 새로 주신 법이 있단 말이에요. Hay una nueva ley que Dios nos dio a nosotros. 내가 그들의 죄를 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하겠다. Dice, porque perdonaré la maldad de ellos y ya no me acordaré de sus pecados. 그 법을 가지고 나를 심판을 하면 Si con esa ley me juzga, 내가 의인입니까? 죄인입니까? ¿yo soy justo o soy pecador? 의인이 되는 거예요. Soy justo. 죄인이라고 말하는 사람은 La persona que dice que es pecador 나를 새 언약으로 심판을 하는 게 아니라 no es que me está juzgando con la nueva ley. 하나님이 야 이 법으로는 너 안 되겠어 하는 율법을 가지고 나를 판결하기 때문에 죄인이라고 말할 수밖에 없는 거예요. Esa persona, ¿por qué dice que es pecador? Porque es juzgada por medio de la ley de los mandamientos. 근데 하나님은 예수님은 분명히 이 여자를 옮기셨잖아요. Pero podemos ver que ciertamente Jesús trasladó a esta mujer. 예수님의 십자가의 보혈의 피가 여기 계신 모든 분들을 율법에서 은혜의 법으로 옮기셨단 말이에요. La sangre eficaz de Jesucristo hizo que todos los que están aquí sentados se trasladen de la ley, de donde está la ley de los mandamientos, a la ley de la gracia. 여러분들은 율법 아래에 있습니까? 은혜의 법 아래에 있습니까? ¿Ustedes están bajo la ley de los mandamientos o bajo la ley de la gracia? 은혜의 법 아래에서 심판을 하면 여러분들은 죄인입니까? 의인입니까? Si ustedes son juzgados bajo la ley de la gracia, ¿son pecadores o son justos? 하나님이 그렇게 약속을 하셨어요. Ese es el pacto que Dios nos dio a nosotros. 제가 그런 것도 아니고 No soy ni siquiera lo hice yo. 성경에서 그렇게 이야기하는 Así 거예요. nos dice la Biblia. 요한복음 8장에서 간음을 한 이 여자에게도 예수님은 의롭다고 하셨어요. Jesucristo también le dijo a esta mujer que aparece en San Juan capítulo 8, la mujer adúltera, ni yo te condeno, yo te justifico. 간음하다가 현장에서 잡혔어요. Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. 옷을 제대로 입었을까요? ¿Será que estaba vestida bien? 옷도 제대로 못 입었을 거예요. Seguramente ni siquiera le dio tiempo de vestirse bien. 모든 사람들은 이 여자를 더럽고 악한 여자로 보고 있었어요. Todas las personas le miraban a ella como una mujer mala, adúltera. 돌로 때려 죽여야 된다고. Sí, esta mujer tiene que ser apedreada. 다 그렇게 생각했어요. Todos pensaban así. 이 여자의 모습은 그 당시 아주 형편없었을 거예요. En aquel tiempo seguramente su imagen y su forma realmente no era muy buena. 근데 이 은혜의 법은 Pero la ley de la gracia 이 여자도 의롭다고 하시더라고요. hasta a esta mujer le justifica. 여러분 어떤 사람이 그러더라고요. Una persona me dijo, 만약에 누군가 어떤 카메라를 만들 수 있다면 si una persona pudiera fabricar una cámara, 그 카메라로 우리 마음에 일어나는 모든 생각을 찍고 싶대요. si hubiera una cámara que pudiera tomar foto de todos los pensamientos que salen de nosotros, 여러분 마음에 일어나는 모든 생각을 que todos los pensamientos que tienen ustedes 찍어가지고 se puedan tomar fotos 수쿠레에서 사람 제일 많이 다니는 광장에다가 이게 다 y 보여준다면 pongamos ahí en la plaza central de Sucre para que vean todos. 너무 재밌겠죠. Sería muy divertido, ¿sí o no? 아내가 만들어주는 소빠 먹으면서 Mientras que uno toma la sopa que le hizo su esposa. 아 오늘 너무 맛없어. Ay, qué feo esta sopa, ¿por qué me hizo así? 근데 아내한테는 너무 맛있어 여보. Ay, pero a su mujer le dice, sí, está bien, mi amor, está rico. 아 다음부터는 소빠 절대로 안 먹어야지. Ay, por favor, la próxima vez ya no voy a comer esta sopa. 여러분 혹시 그런 생각 해본 적 있으세요? ¿Alguna vez han pensado así? 네, 아내가 음식 만들어줄 때는
무조건 맛있다고 해야 돼요. Cuando su mujer le hace una comida, tiene que decir que está rico, aunque no lo esté. 불평하면 안 만들어 주니까. Porque si se quejan, desde ahí ya no hay comida. 네. 여러분 살고 싶으면 무조건 맛있다고 Si 해야 quieren 돼요. seguir viviendo, pues tienen que decir que es rico. 우리가 우리 마음에 일어나는 모든 것을 내 옆에 있는 사람이 다 알게 된다면 Si todo lo que surgiera en mi corazón supiera la persona que está al lado mío, 여기 어느 누구도 모든 사람이 부끄러워서 생활을 하기가 살아가기가 어려울 거예요. todos los que estábamos aquí estaríamos avergonzados. 우리 마음에 일어나는 그런 수많은 죄악된 생각들이 너무나도 많단 말입니다. ¿Por qué? Porque hay muchos pensamientos que surgen desde el fondo del corazón. 그래서 원래 우리는 이 많은 죄 때문에 죽어 지옥에 갈 수밖에 없는 사람들인데 Nosotros, por los pecados que cometimos cuando morimos, teníamos que ir al infierno. 우리가 기도를 열심히 해서도 아니고 No es por nuestra oración, 우리가 봉사를 많이 해서도 아니고 no es por nuestro servicio a Dios, 우리가 성경을 많이 읽어서도 아니고 no es porque leamos mucho la Biblia, 예수 그리스도가 그 쓰신 그 언약, 그 약속 때문에 sino es solamente por el pacto que Jesús nos dio a nosotros. 우리가 그 약속을 믿음으로 말미암아서 Si por fe nosotros aceptamos, 우리는 더 이상 율법의 심판을 받는 사람이 아니라 ya no seremos juzgados según la ley de los mandamientos, 은혜의 법의 판단을 받는 사람이 된 거예요. sino que seremos juzgados según la ley de la gracia. 내가 그들의 죄악을 사하고 Porque perdonaré la maldad de ellos 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. y ya no me acordaré más de sus pecados. 맨 마지막에 이렇게 얘기합니다. Así dice al final. 나 여호와의 말이니라. Dice Jehová, así dice, ¿sí o no? 하나님이 그렇게 약속을 하신 거예요. Dios es el que nos prometió. 간음 중에 잡힌 여자에게 내가 네 죄를 씻었어. Le dice a la mujer que cometió adulterio, yo limpié tus pecados 그리고 나는 네 죄를 다시는 기억지 아니할 거야. y ya no me acordaré más de tus pecados. 아멘. Amén. 내가 죄를 지은 게 Es 맞는데 verdad que yo cometí el pecado. 하나님의 새로운 언약은 뭐라고 하시냐면 Pero ¿qué es lo que nos dice el nuevo pacto de Dios? 내가 네 죄를 씻었어. Sí, yo limpié tus pecados 그리고 나는 다시는 기억지 아니할 거야. y ya no me acordaré más de tus pecados. 나는 기억을 해도 Aunque yo sí me acuerdo, 하나님이 기억 안 pero 하신다는 dice que 거예요. Dios no se va a acordar. 그럼 하나님은 절대로 기억을 안 하세요. Si Dios dice que no se va a acordar, no se va a acordar. 여러분들이 아무리 많은 죄를 지었다고 해도 Por muchos pecados que hayan cometido, 하나님은 예수 그리스도의 보혈로 그거를 다 씻었고 Dios ha cubierto con su sangre todos nuestros pecados 다시는 기억지 아니한다고 하는 y 거예요. ya no me acordaré más de tus pecados. 아멘. Amén. 그래서 Por eso, 예수님은 이 여자에게 나도 너를 정죄하지 않는다. fue por eso que Jesús le dijo también a esta mujer, ni yo te condeno. 지금 예수님이 여러분들을 보면서 뭐라고 이야기하고 싶겠습니까? Entonces, si Jesús estuviera aquí, ¿qué les diría a ustedes? 나도 너를 정죄하지 않아. Ni yo te condeno. 너 더 이상 죄인이라고 말하지 마. Ya no digas que eres pecador. 너희들 죄를 내가 다 씻었어. Ya yo limpié todos tus pecados. 그리고 하나님이 약속하셨어. Y Dios nos prometió a nosotros. 다시는 기억지 않는다고. Y ya no me acordaré más de tus pecados. 여러분, 성경은 이렇게 이야기합니다. El Espíritu nos habla. 하나님은 이렇게 약속하셨습니다. Dios nos promete 우리의 죄를 사하셨고 que Él limpió 다시는 todos nuestros 기억지 pecados y 않는다고. que ya no se acordará más de nuestros pecados. 여러분, 이것을 믿는 것이 진짜 하나님을 믿는 것이에요. Creer en esta palabra es creer en Dios. 왜 많은 사람들이 하나님 이 죄인을 용서해 주십시오, 내 죄를 씻어 주십시오라고 이야기합니까? ¿Por qué muchas personas dicen, ay, por favor, Dios, perdóname mis pecados, limpie mis pecados? 하나님이 우리에게 주신 이 새로운 언약을 믿지 않는 거예요. Es porque no creen en esta nueva ley que Dios nos dio, la ley de la gracia. 여기에 새로운 언약, 은혜의 법이 있는데 Aunque aquí está el pacto de la gracia, 하나님이 이거를 주셨는데 Dios nos dio a nosotros, 많은 사람들은 여전히 이 율법의 법을
그들은 믿고 여기서 살아가고 있는 거예요. Muchas personas viven en este lugar en donde todavía está en la ley de los mandamientos. 하나님은 이 율법을 폐하신다고 하셨어요. Dios dijo que iba a destituir este pacto. 왜냐하면 이것을 사람들이 지키지 못하니까. ¿Por qué? Porque ninguno puede cumplir los mandamientos. 그래서 하나님은 새로운 법을 주셨어요. Por eso Dios nos dio un nuevo mandamiento a nosotros. 새로운 언약을 주셨단 Nos dio a nosotros 말입니다. un nuevo pacto. 내가 옛날의 언약은 너희들이 못 지키니까 이거 내가 없애고 새로운 거 줄게. Como invalidaron mi pacto, yo les daré un nuevo pacto, dijo Dios. 여러분 저희가 약속을 하죠. Yo a veces prometo. 여러분들 저는 이제 서울에 살고 있는데 Yo vivo en la ciudad de Seúl. 여러분 서울에 오시면 Si ustedes vienen a Seúl, 제가 맛있는 거 사드릴게요. yo les voy a comprar algo rico a ustedes. 서울에 오실 거죠? Pero van a venir, ¿sí o no? 예, 비행기 4번 타고 와야 Tienen que 돼요. tomar 4 aviones, 4 tienen que tomar ustedes. 아주 가까워요. Es muy cerca. 네, 서울에 오시면 Si llegan a Seúl, 제가 소고기를 사드릴게요. yo les voy a comprar carne asada. 근데 7월 6일에 오셔야 돼요. Tienen que venir el 7 de julio. 그때 우리 서울에서 월드 캠프를 하니까 Porque ese es el periodo que hacemos el campamento mundial en Seúl. 우리가 이렇게 약속을 했단 말이에요. Ya nosotros nos hemos comprometido. 근데 날짜가 바뀌었어요. Ah, se cambió la fecha. 7월 6일이 아니라 8월 6일에 와야 돼요. No es el 6 de julio, sino es el 6 de agosto. 그래서 8월 6일에 오세요. Ah, vengan el 6 de agosto. 그 새로 약속을 잡았어요. Otra vez nos comprometimos de nuevo. 근데 여기 있는 분이 Supongamos que esta persona que está aquí delante de 한국에 7월 nosotros, 6일에 왔어요. él llegó el 6 de julio 그래서 저한테 고기 사달라 그래요. y me dice, cómprame la carne asada que me prometiste. 그럼 제가 사줄까요, 안 사줄까요? Entonces, ¿le voy a comprar, sí o no? 네, 저는 저는 안 사줄 건데요. Yo no le voy a comprar nada. 저는 8월 달에 오면 사준다고 했지. Yo le dije de nuevo que si viene el 6 de agosto le iba a comprar. 날짜가 바뀌었어요. 8월 달에 오세요. Se cambió la fecha. Por favor, venga el 6 de agosto. 7월 달에 오면 못 사줘요. Porque si viene en julio no le voy a comprar nada. 이게 약속이잖아요. Este es el compromiso que uno tiene, ¿sí o no? 약속을 새로 하는 거잖아요. O sea, uno se vuelve a comprometer si no lo puede hacer. 7월 달에는 제가 아프리카를 가야 Lo que 돼서 pasa es que en julio yo voy a África. 7월 달에 오시면 제가 사줄 수가 없어요. Si viene en julio yo no le puedo invitar. 그래서 8월 달에 오세요. Venga en agosto. 근데 7월 달에 한국에 와가지고 Pero vino en julio a Corea. 박영주 목사가 사준다 그랬는데 안 사줬어. Ay, él me dijo que el pastor John Chupar me dijo que me iba a comprar, pero no me invitó. 그렇게 말하면 안 되죠. No puede decir eso, ¿no? 여러분 하나님이 왜 새로운 언약을 주셨습니까? ¿Por qué Dios nos entregó un nuevo pacto? 옛날에 주셨던 이 율법 이것이 안 되니까 이걸로는 할 수 없으니까. Porque con el pacto anterior, antiguo, no podemos nosotros recibir el perdón. 그래서 옛날의 언약은 파하고 ¿Qué hizo? Él derrumbó el pacto antiguo 새로운 언약을 주시는 y 거잖아요. nos ha dado un nuevo pacto. 우리가 약속을 새로 하면 Si nosotros tenemos un nuevo compromiso, 옛날 약속은 없어지는 거예요. pues el compromiso anterior queda inválido, ¿sí o no? 우리가 집 사는 거를 이제 렌트를 계약을 하면 Supongamos que nosotros queremos alquilar una casa, 계약의 조건을 바꿔서 새로 계약을 하면 pero el contrato tiene como reglamentos y si se vuelve a hacer un nuevo contrato, 그럼 옛날 했던 계약은 없어지는 거고 새로운 계약이 진짜 효력이 있는 거잖아요. pues si es que se hace un nuevo contrato, el contrato anterior queda inválido y se hace según el nuevo contrato. 하나님이 새로운 언약을 주셨다는 것은 El hecho de que Dios nos haya entregado el nuevo pacto 하나님은 율법을 파하셨다는 거예요. dijo que Él ha destruido el pacto anterior. 율법으로는 의롭게 될 사람이 없으니까. ¿Por qué? Porque por medio de la ley ninguno será justificado, dice. 그 새로운 언약이 오늘 저희가 읽은 예레미야 31장 34절에 있는 Y el 거거든요. nuevo pacto que hoy nosotros queremos hablar es el pacto que habla Jeremías capítulo 31, versículo 31. 내가 그들의 죄악을 사하고 Porque perdonaré la maldad de ellos 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. y ya no me acordaré más de sus pecados, 나 여호와의 말이니라. dice Jehová. 여러분 하나님께서 우리에게 새로운 언약을 주셨고 Dios nos ha dado el nuevo pacto 저희는 이 새로운 언약을 믿기로 했습니다. y nosotros hemos decidido creer en su nuevo pacto.
모두 이 새 언약을 믿으시는 거죠. ¿Todos creerán en su nuevo pacto? 이럴 때 하나님이 저희들 모두에게 의인이다, 나도 너를 정죄하지 아니한다라고 말씀하십니다. Si creemos en el nuevo pacto, Dios nos dice a nosotros, ni yo te condeno, eres justo. 여러분들 이 믿음 안에서 많은 축복을 받으시기를 바랍니다. Espero que todos los que estemos aquí recibamos la bendición de Dios con el nuevo pacto. 자, 기도드리고 Sí, 마치겠습니다. oremos para terminar. 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. Santo Dios Padre, te damos gracias. 하나님 여기 계신 모든 분들과 함께 하나님의 말씀을 배워갑니다. Estamos aprendiendo tu palabra, Señor, con todas las personas que están aquí. 성경이 가지고 있는 비밀을 저희들에게 알려주시고 Haznos conocer el misterio de tu palabra. 하나님의 마음을 저희들에게 가르쳐 주십시오. Enséñanos tu palabra, Señor, y tu corazón. 또 오늘 내일 전해지는 말씀을 통해 저희들이 하나님의 큰 축복을 받고 싶습니다. Queremos recibir la bendición de Dios con lo que con el evento de hoy y mañana. 저희 모두에게 큰 복을 더하여 주시기를 바랍니다. Señor, aumentanos nuestra fe. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 네, 감사합니다. Muchas gracias. ¿Cómo sintieron la palabra de Dios? Hermosa, ¿no? Gloria a Dios. Muy bien, pues vamos a explicarles la logística que vamos a tener. Estamos teniendo lo que es la zona para poder tomar alimentos, lo que es la zona de aquí del polideportivo y lo que es aquí el comedor. Los pastores ya saben, ayer estuvieron la mayoría aquí. Entonces les voy